O te pia fo e whaatalofa mau folofa. Whaamalo ma whaatalofa tu lo pa ia. Mau ma malu sa moa o le antunu u tofi o le antunu u e whainga tā e le whaingo fie. O le antunu u mamala, ia, o le antunu u foi. Ia, e anga le leo na tangata e lau fufonga fia fia. Au se atunu u e matua whaamanu ina e le atua i le aso ma le aso. Atalofa, whaatulima, ia ma o whaamalo atu. Malo le folau manuia, malo le whaatoatoa le liru maiava. Malo le pale, ia i tiu te mapalo fo i o le yaso. Safi ta i tunga i ai lo tātou watunuu. Ai mai se sio mātou watunuu nei o ni usila i au te roa. Mai se ro mātou pitonuu i manukau po o self au gila ni nei. Whaata lofa atuai ma o whaatu lima whaafei lo ai whaapitoa. Sa ma fai ngā sa moa o lātunu pele o lātunu tofi ainga matama o tama mo lātou ainga. Ainga o tupu, ainga o ainga o papa ma ainga rau te whai whā. Ainga nei eiti ale malama. E o le whatu ainga tausi a lea e pui pui o tū mua ma pule o itu au ma lātou a ainga le jai ma le vaa o whono ti. Io. A whai whai tātou te la sia le motu tele sa la whai mai o le motu au. Ia ua le fio le ao le tunu mai pe o le ao le takaloa o le ao le liro mai ava. Ia. Tausi vaatele a watu mua ma pule ma le latu launga. Ia. A whaifoi ala sia lau o le fōma tātou wa sia lo tātou motu o fiafianga o le tātou uso i se sae. Ia whaatuloia le whaleanga fulu o wa o e sua ma le vai whanua. Fo mai tūlangi o sao le basale o mua ma le launiu le saelua. Ia. Whaatui o le motu. Au wa o to ya maupu ya te oile manu tele o pa ia fa mai a tafa le malama e tafa mai sau ona malamangia leo ngalenga ya ele sa le tendo le ala taua e turala te fale mo de tawilo ai manu o malo e fusi e le fau o malo ya na ia le tali tonu e o ngā te tonu ya le lofa o le tua so o lava se mea tātou te whaia fa mai e le liu lava e whaavava. Vi ia le anga le leo le tua. Whaavitai o le o tātou whailoa i ilu monuu. Ai o le o tua o whale tau tua. O tātou o popo ma fusi tu i le anga le lei ma le tai alofa. E o le loi mata malingi ma le taape o papa. Ia o le o tātou tu i tau mesina i tepa i mata ngofie. Whaavitai tele i lona whaamaoni. Ia, malo fo ile riaso, o le aso rua super tonu le dei o le basina luna lima. O le dei tausanga, lua ave, lua se fulu ma le wha. I lau sa valinga sa moa o amai. O amai lau sa valinga e le whaingo fie. E ei le teimi e fita le ala, e ei le teimi e sou le vasa. E ei le teimi e savilingia e matangi. O matangi malolosi, o matangi furi e wha. Iyo, o tō whaatautau, o whaatiata mai o leolanga. A o a mai lau savadinga. Iyo, o e alu ma e nofo, o e alu ma e pau, a whaifo e pau o e koeku, po o lo e pau ma e pau ua ia. E walanga i listanga te whapena, o le soifuanga ia tātou te o, tauto ai pau. Ko ilunga kafi ko e oso le mea. Tau sila fo isa mo wa le mea na tātou i mamaya. Mo wa ngela ka fasifalawa ia zoia. O ka oso lo ai pau. Iyo nga pau wa. Piki ilunga. Kilo ili anga vale kingo. Kilo ka makau. Luma makua po kilo mai sesi. Ko pe male feulanga kafi ai ko e at. Pena o foringa va ia o le savalinga. E tau mai nātura o me whai e lea taimi ma lea taimi. O le soifuanga e te tau ona tātou wanga i luma e lea rui kua. O le soifuanga, awane o tātou toi fo i itua. O le anga ia i luma. O i fora kama pese le, whai alanga pese nga. Kama o sive vai ngā wā le sifa mai o tātou o le koutu luma. E te tau ona tātou o i luma ma o i lunga. Taila i le alofa o le anga, ma leaka le leo le tua. Wai pion o fai atu. E lea ia se si ato atoa le nei soi vuanga. A vaifo e whaafonga mai le amatanga o le tātou porokalame a o whea ngai o e marutia o i puava. O a lava so ungo le nei vasa. So ungo le nei soi vuanga. Ono sai. Ono sai lo loto.
o si o tali mai toi pa ia ilo tamata e upu wa penga ala tunu tate no fo mota ma fo ola ele wingo ia upu mai o si o kali mai ko pa ia si o kamaka o si o tau so a fo i o le masalo a o a uma nei me tu por so ifuanga ia tato mau pe ale ono sa fatalo fatu ia te o ele rungo le programa le rivanga o le fiafi o sa ma fainga le avea ia suaia fatuli e pe o le tala le mavenga nei pulotu i vai ngole fiafi e le nga fatau lima e so uleo vai vai po se famtalanga asiata ioe ai mai ia sua fole tua tatou te fusi ai fau malo ia ma fa ma puelo na nga le lei o mai oe le vai ngole fiafi o e manuia o e fiafia a o e fa ngofo o disi o lo fia ngai ia ona le malanga le maliu baleoti a mai se atu le nganga o le tua. A mai se le nganga o le tua, ia, e se uso foi, ia po le se uo le fionga, e fa longa fionga taifu pa tea ma e lopa taifu. Se ona fretua ia tina, ia ma se o latou ainga, ia, ona o le vala aupa ia le tua, i le tina ma tua foi, ia, e fa sino i le fretua o le fionga taifu. Ia le ua fua matangi e fai malanga mai mato felo ai nei i New Zealand lai i Manrewa. Mau e fo leva no e felo ai fo masunga fa fianga inga malanga mele lo Espiriton. Ia manisio ainga le ngata fo ilea ia o le fitalainga i le matua ia tango. Sa mato felo ai fo nei le fiafi ia o sa welo e fai la por kalame. Ia fa afta ile anga le leo le tua malo fo le tausi matua. Ia wai o le le tausinga. Ia wo malie wo tu malie. Ia, pe o tala e fai le vai o le tagaloa opo. Ia a o malie a la makua i le kausinga. Ia o le a matua fiu e tufi tau fao manuia. E ile kaimi ele kupua ia o ile nga kausia manguia. Ai kupua e ngai o walo mau whanau. Ioi. Ia vi ele o le anga leo le dua manisia. Fai malanga mai ona o le malanga le maliu maleo tipo fea lava le tafati telo le nea tunu upo sa mua fo imani. Fa mai se ma fa ma fana a o la vea i o le tua. Ia o le tina matua e mai le fio anga o fale ula ma sa musu. I kua ia li paka. Ia, mo fo itala o lo fai malanga mai ia i le fio ngai le fai pule. Ia, ma le fio anga o fale ula le fio anga fo le toi tau fanua. Ia, o le toa leo le timu i fonga. Ioi. Ia, e fio ai toi tau fanua o le mali e toa. Ia su e fo ia lo le mali e toa e fio ai le mapu o le tuia ana. Ia la tai le tangata fou o le mali e toa lau fa tanga lau pa. Ia, o le mamalu le fa le tolu. Ioi. Ia, va tu fo le mauta i pai tu i mana le rofa. Ia, ma mauta tau ave uma awa sa mali e toa. Ia, a fai fo i tala noa i tua i le fio anga au le leile o sa musu. Ia, o le taapea leo papa ma le ngā solo au. Ia, i le pa ia awa le fio tango ma le ainga sa tango. Ia, e ala ta iai le matua ia moa. O le tane o le tu. Ia, mai se fo ia le mamalu i le fale atua ma sale au mua. Iyo. Wa botu o le malo le fio ngar pafuti. Ia, po o le fio nga fo ia mua. Ia, fafta ile atua o lo o a mia taito tasi ia na yu tatou tua a matutua mana inisio ainga. A o lo tu ua tatou e to tele. Ia, fatalo fatula ia le vanga. Ai fa pe foi la o lenga e leke mafuka mai o se aso fia o se fai poiponga. Po sa fai poiponga mo po sa fai poiponga longa lua po le longa kolu po le alava. Ia, fafta ile tua. O fea kongu le mafua inga filifili lau. Ah. O a tonu a vae ngai te filifili ai sau fai poiponga. O le fesili. O le a tonu lava le mafua anga e a fuai. O le a ko inga su e sau fai poiponga. Fa mai de kala le sia ko inga. Matara no fa mai kilo ria siata. O la wa ia mai tau. Mai o la wa ia mai kau. E sili aku nga umi ia mafukanga kangaka fako a fekaui ngongoforo. Ia pe vai aso fo wala ngai to nga me fa pena. Ngai lo isi mafukanga ala se umi nga fewa. Ai nga o ngongofo ake ke arua. Ya, kaku kalangu e fa ale fo ioi.
Ada lai fu imata ia ni vai nga fu yo le afia fiu kiroa. Ia nga o kala fo wa ma news be vo ia wa saru saru le mai ai. E tau ngar ka ko fakar kala ngoanga ngi. E uma fio mai le fio ngai le ri lo ia. Ia le malo ia masani so ngai asauni. Ia se ima wili lina la wala nga le wa to ai tonu. O le wa tau li maina. Ia le fo le fai unga tustusia. Ale fionga i le whamasino ia tarasa. Le lana tus lang whai unga fo le musua ye eru ese e whaase ese. O koko mo mai. O le ana ua maua le avanoa o le ua obtaininga la le tātou vaenga lea. Ia mai o le a le ala fo ina na la yo no nau loa e fio mai. E sa war fo mai se sir kula fongo io e. E o mai ala tau te whaali liwina le lei. Ia ma tātou taratara no ai la o le kako kamala nga o le fia whiringi. Tei me to ai tau no mai. Au le whiwhawsiri leo te vatu le amatanga e tau na whaala lai e tātou a. Ma koe whaake i ai o lua ma le lua mawhitanga. O le aso ufina ngalo. E mo i le maulea. Fa mai e sili atu le umi. Ua e sili atu le umi o mawhitanga fo i nga o wheloa ia. Ngongo foloa. Ngai lor mafukanga fa mai alla se umi wa ye sia o nga mai sikar ko nga fa me ka nga pe ali se kolu masi nga ki ro fio ai se fa masangi le si wingo le si ma se i loi o wingo o le tama ma se i loi o le wingo le tama tai ma tulanga fa pena aya ki aula ora so vira ngalo ioi ole ha so vira ngalo se ya menga so vira ngalo o le ale tūlanga tōnu ai te tauna ta o tō i le vaenga lea. E te ifia, e te tauna te ifia masinga e kaungarua whio ai. O isi fo i la tangata whamai. E sili aku le umi o mafukanga. Tūlou sa masani le whamai. E sili aku le umi o mafukanga sa mafuka mai wharkalapu. Ma whale wha fia. Ngai loa mafukanga nga maua mai le whare sa. E sili atu re umi. Ia waranga whapenga. Mai e sili atu le umi o mafutanga sa mau me wharkalapu. Ngai lo mafukanga sa mau mai. O le aso vida ngalo. Ai a whaifo o le te mafuta mai runga tatou prokalame le ri taimi. O whea tonu a vaenga ia leanga ka oko i oe. E te ilo la utala. Pa mai le mori mau le sia oko i inga. Aka oko inga. Oe kau le ingiro o mkuanga oko i inga. Mai le mori sia uto ina. E le o le amatanga. E le o le nofoanga. A o lona umi malona taunu unga. Ioi. Mai e le o le amakanga. E le o le ngofoanga. Sa masangi ai. Ai o le umi malona taunu unga. Waka o kai. E saua i de kari. Fai asi umi ke le polonga. Ia, awa fa pena. E ina ia uo o ke loa mai. Ola se umi o tausanga na feo ai malatu. O isia kai kausanga, o isia kai lua kausanga, o isia tolu tausanga. E le tangata no uloanga e kolu kausanga nga ngofo ai. O isa feo ai. Ai fato a fa ai poipo. Ai pe lua e masinga ai keke. I lo ula tari tonu nga sa sili anga awange ifa ai poipoa. Kako sa sili ya. Sa sili ya. Nga awange ifa ai poipoa. Ai feo ai petu ma wari. Oni si fo i oru ngari. Ango ngofo i misa. Ai vala makeke. Sori ole fea lo fangi. Kako omi mai sau like ma sau la fa peke lo e sa ona uka. E so ngari e fa penga. Ano nofo nei ma la uno nofo fatasi. Misa le ao, misa le po, misa le ao, misa le po. So le ai a ke angei. Wa ke vala fa ke inga wa ke var kinga ai ngofor kama pe ke var kama ai ngofor kinga. So le. Wa vai ya driveway a inga. Vai ya driveway ma meu food path foi ngani. O mo kwa kinga wala fa penga o la au ka fopa au ke o meu paka e o paka so roai. E sa ala ukala. Fe toi
ai a se i o mai ia la ngofu o ka e langa o e se ro io ke nei lo pula ma fu anga ya la e sa waila la la waila e fa pena se fu e se a un ornge io langa ai a o la vala wa lu de si a ku de so di an ya ole leo yo pa sa ila lo a pe ole leo kam ki wo ma yeah, I love you. Le fe ka ngisi ka mai ki fa ya sa. Ha, o tu langa u fa pena. Ya o me o me anka ko ui uma mai ai u te do fa ya tu a me na o to. A taro fa tu ai. Ya te o to le manga le viafi. Ai e te lo la utala. Lenga ona tu o ha uma me te tu por so fuanga. Fa penga. Ioi. Ai o le me sili o le tatou overcoming. Oi, o tatou. E foi lá isi a inga foi lele kau pau mai e kau pau mai a inga un ngari. E kau pau mai e ngofo se ko inga fa inga un ngari fa penga e pau mai e maku o roku o rua e le rua un ngari pe pau mai fo e a. Lo bingola utala e pau mai wa u por nga na foi lele waso u marka manga. A le melu te fa ya tuai o le pule mai. Pe aka ko wo ile a. O e mafuka pesa ai ui mai se ko inga au wala fa penga. E ngofo o rua marau ko o rua ai pe o le kiru ngofo marki ngā rau ko o rua por ka maru ko o rua e fai uma me e whakunga. E me fa penga. E me fa penga sui fuanga. E uma e ngā wale ko o rua oi. Ai pe o le ngā ngofo pe o e se keu funga la. Ai fai uma mai e ki ngā rau ko o rua whakunga o me fai. E fai uma mai. Ai a uma e ngai ma o ke aku. Ai sa ue markama fa fefe fo ilele kua. Pise fa sala fo ilele pise fa malu e kau fa maru pise au pongi sa. Sa kala si ma ko fi au. E fai sala mo. Io te lo le ta ue se fa ku ko mai fa sore. Se fa ku ko mai fa sore. O le mafuanga kongu ale anga le nga fai mai le kala ku spa ia. O le mafuanga kongu ale fa mai. Ona tu uai lea. Ele tane a olona tama malona tina. Ai mafuka aku malanga ava. Ioi onga ku uai lea ele kangi. Kiro e kau ku fesiri o le ale winga o le me o te lo ele se tere na fie fa ia le maulea ona tu uai le tane o lona tamama lona tina ai adu wai o ka ku fa sa mo pie kau li fa me foi le kau ku e ku e fa fingero a inga ai sa wai langa kau ke ma fau le tu ainga filosofia foi le fa pe o tato o le tu malolosi e kau langa ku ele ku vai ai sa e alu le mele ye le uru e fa penga ai fa mai le fa tu langa nga male au vivi ma formula ku spa ia ona tu le ele tane o lona tamama lona tina ai alu e mafuka malanga va ke lo le mafu anga ilo ukari ko wa me fu na o ina itala ele tafifia malaka sa ili ngar ku spa ia ese le poko le aku malanga ke ro le fa kaure ile kalesia ma ai la le sio nga fa winganga ke ro le mafuanga le nga sila fia le aku e ka kaunga ku o e kange ka kaunga au aru ese o le udu le ainga aru o e udu lo ainga aru fai ma udu lo ainga le nga ngofo ai o e kange i e fai nga ka mana tu le tane o le udu le ainga e fai nga ka la nga fa o nga la udu Leanga o laile i le siuru la siri aku o lau kama. E whai ngā kālanga operate lau kama i uru. I lau kama i hainga le ua whai. Leanga o laile i le siuru kele lai wha amaru maru aku ai. O lau kama. O le mafu anga ngā renga sila fia le le aku. E le ka kaunga tapo ngi uru. Ia. Wha mai loa. Ko uno e le kange. Lau kama marau ki ngā. Ai alu e mafuka malauava ma faakulo ulu o le ulu le ainga ma faile rua ainga o le ulu iyo ia awa o lo ko ngofo ai aku ua mai le ava o masau longo winga ua sau le ava ua le ilua po le ulu la ikiki po le ulu ke ia nga kisira fiele po le ulu la ikiki po le ulu makua wa le mela nga kupu awa a saula e fainga ka nga operate o e lea le san i lo to olua leanga o le ia lo kama e le e fai o le fia fa longo mai o sio ko olua ya o la nga ulu
o le tane o le ulu lea o le ainga. A o le atua, ni whaka, ko so le tane, o le ulu lea o le kinga, o le ava. A o le akua, o e ulu ia ia le, ia kama. Vai ne ma nga ia o se meo se pasala lau, e whai kau kuspa ia. Tia ko kakara ngō whare anga ia angusanga o rou, whai kakala, ingi kala whare kingu. E se le aka mai, mai sila fia le tiofo meo le atua sila fia mea uma. O e fo ila harki ngā mara ka male ke mau kuku mai ka fio fila uka makama. So le a fai rorong ko orua le rim kou. Le rim kou. Alu e fa ngā longa ka mai uru ngā wa maka ngā fai longa ka mai uru o le ale uru. Uru o le a inga. A ore mele o kau fai a kor ka mai uru o si o wakari o la o fai longa ko orua. Ai e manga o fo i mala uru makua po o la uru kele e ke uru i lo ko orua e ko e uru mai ko orua o lo wakari. Ele anga i mamia. Yere na. Na ua watu la lei e se la uru popo. Ioi. Ale na la ua watu si au tama i fisio soani le na whale anga. O le whakahua nga, wala nga, tasi le vaenga, e kele nga wawele anga i uru ngari e whangau. Ia, e kasi le vaenga e kele nga wawele anga. O le uma e nga e koe kau mawhai o e kama, e koe whai o e mauru o le ainga o si vaenga le la. E le ai mana, ia le fau io. Faukua iai mea, whao ngā le lua sa valinga. Whao ngā ia vaenga o, sa lua sa vavali mai ai. Whao ngā e tapu e ai la ua. A o se upura lea ile mga ofu ile le fosi a kuai mala ua e ui mai le mea ngā lua ui mai e. E ranga ese ma mea, ese ma tatou journey ma au wala e wha au i ka koe lea kua. Au mana tua le mea lea. Wha mole a se whakura o kala lea kau kele i akut malolonga. Tatou mai lo lea whail ka ko wha soa. E winga i le press conference le sa whai mai an lea soa nafi. E le whai pule o whale ate tolu. E hei vaenga o ke fia tala noa leanga o lano vai to lai ta ua mai ai mara por kalame. E la vaenga ka ua se i o ukango i wha mangingo ma wha mala malama. E le wha fonga maua lea tunu. E tu sai, ai si koe fo i mera ukara lea. A o umana tua wha mole. Tato umai e felengi mai a kia. Please. A e loa o lai live, a wape o ngai ke makamaka ngangapo e makamaka sao. I prokalame a vaenga i Australia, leo uka usao atu. Prokalame a le mauka o a ea. Prokalame a skamarofo i lelele ngā laku ka fia mai fo i Samoa. Ma po ha uma prokalame whapea. Fo i lele. Ngā, you know. A whapeo tō matamata lai vai. Wera o e makamaka public ai po e makamaka ngā e ka mwhai sen mai kua ia kia. Wha mole, don't do that. Leo o whai aku, leo o wangi aku. If ever ke koe mau isa o se fiatua lau tala o le lau whalau kele alau kala langa kupu ngi kupu fo isi aso. Manga kua ke kango sen mai mea ngai kua ia kia au le messenger. O lu te iloa no uloto o ngai ke ngau i o uloa le whai kala makala le hanga le whai mai po alava. A ole me piko sili langa ule fia ai. Langa e send mai ia. O au te mana au te e whai aku sau react mea malava e koke ngā pākia mo kou lau iloa mai ai. Ai mau ai la mala ukiriki. O tō mō mai, e mau ai mala ukiriki me e koke la ua mai. Mana tō fwoi la oe a ukiriki ai loa mai o leu ke makamakaku. O koko mō mai. Please, I don't want it. Nga ke ila ia wo ma whaapea mai, ia vailale ke kere mea kala. No, o te lefia mata hai wha mole. Next time e koe whai me se siri me le wera le leima ma whanga ka mawhanga, I will block you, please. And I'm being straight up. I will block you. E ke fiu e ke koe whai mai e koe whai me o sasi. No, I will block you. Oh, la ola ko akele o ka ngakai uke de confirming a life your friend mai. A le avatu lava le avanoa wha mole tau te feeling. Le whainga. Langa, I'm tired of it. Funga le, e maola o kiriki e kunga. Ai ka ke e kulai live mai sore. Le hai o kire o fia makamaka i ngā mea, please. Au te le fia matamatai. Au fuala a whaifo e ke le fia makamaka i. Au eke ama ia fua ia kia.
a fai fo e fa no ko lo la mai ya wa uma si o me umanga ai lau me ai ya ma me si o ko en ko lau me o re asa mga mea atong please au ko ke mai fo ya kia wa mau ala o kiri kia kwa ngei ia wa mau ala o kiri kia kwa ngei le menga sen mai leska o ka ve ku ngala fa kala ngo mai ali mongi ka maro fo ile le o mai fea asa pela o ko nga ngai lunga po kala menga ngan ko ai mai fa mole la nga o so ko wai o so mai fa mai asiata is watching no o kire intentionally fia maka nga mea o ko sen mai fu ai ku ko ka ngofi nga mau ko ai fu le o kiri ki please don't do that. O me la nga kau fisiri ko por me e o mo i mai lau sau por me ke kau kau set apa. Ioi. Awe ke kau ko mai o ko wai si kai mi e ko lai ko ke maka ko ki fa longo ko o mention mai isi me ko ke ka ngofi mention mai lo kai ngom me please. Se o ka fa ya ko fa afia mo ka sanga fa afia ko ile me. A fai fo yo tinga yo to talinga ma to loto wa isi e sen menga fa mai la ya sirang waki nga ya ro ka loko ma me ya don't fucking nga mai loto iyo please a fai tinga yo loto please don't fatinga mai loto o ma fo anga ngo decide ya ubia ya e ki kipi ese nga mea. No, it's serious yet. Ya ulanga langa kere manga o lai fa pia mai. Oh, he's watching. No, I don't want to watch. Ai onga olo ua manga ia ku oe marka fainga wo marka malau mafka ngai lungo tauta ya. Le ha emeli mai ai ku ngo ka mo faya le view po le ase mele ke le ke karango mai ai po le ase me manga ya. Ya, fa moli. Le wo to fa ya tu malanga please awo ko ko au mai ala live mai ngi kanga le ai please e o te lo ele fa ina fo ile le pe fa pe ai lo wo uma le live ia ele fa inga pe kango ekipi nga go fa kango ekipi mai se va inga a fe ole se va inga it's worth answering ai le la fa ya ku ra kala a ko fa longo ko fa mai nga me o lau mei o okay wa uma nga ma me so please awa ko me nga me it's rubbish. E o ko fa ko it's rubbish. E la pisi ele ai pe pelo uma nga me. Okay. O kanga ka uma nga fa ko puanga kala. O ke la longa a fai o le o ka fengi fa u ngai kai mi wa ko ke ro ma ila o ma ai. La nga fa penga. Ioi. E ko ke ro po angi ma i ma fa ka nga ki a poro la o ai. Wa fiu la fia ko sala mo ma fia manga o a tu te ro ai o ma who knows pe o fioki para me nga ka ke ro le po o fio o ye ngi ka fa ko po ale spray dai o ile kala ma ia me manga a e pena te fa ai si vanga ngala ngi ko ai nga issue le it's worth answering ai ka ngwa ye o ko mai you know I wouldn't mind payla melo to fa tu o le press release conference le sa fa ile sona nafi ale fai pure le fala ka koru le la uma fa elta tu fasoa e tu langa fa pena fa talo fa tu ila to tele o tato uma lungo le tato por kalame io e fa malu lu to fo to langa mangu fa henga le la le to fa ye tu tato marolonga a foi mer marolonga da ka ko fasoa au le toe tai aina uru whao pe o te sasa ina le whala e pe o whaiva o poula.
O te le toe au whanga ina fo i le ni uloa. Pe o te toe pāpau ina whātupe ua muli o taula whonga malona whalalapi. Au wāu sā Samoa, mai lava i le mata whanua se ia pā ia siu whanua. Po le tolo tolo na fau sele ai le la. Se ia pā ia le pito whanua o le vai na sali. Au wāu o mai a o na papae o na tupua ma o na papa whasau, tu lo via Samoa. Ai whatalofa ma whawhelo i atu i le whita whawhonga le atu nuu. Whapea wō mau mea mai, ai meise a inga uma i Samoa ma atu nuu i whafo. O le nei mitanga ruenga me tutisi pito nu uta i satu paitea nei. Pa ia lava lea i le su Samoa le oi, ia tavu i mga su. Whapea fo i tapa au. Malu tapa au le whano, whapea le ala taua. Au atasi nei le fina ngalo le mtanga luenga me tutisi satu paitea nei. Ina ia fausia se malu fau. Au watapua inga masau dinga uma i lo tato tua. Ua silia nei ma le fast food tausanga o le malu o iai nei. Ma ua iai vaenga ua mo mia o na toe tapena ma whale lei. E le ngata i lea. O a fianga i le tau. Pe a whai e mawhati munga. E lo fia ai le lau whanua nei le ele i le vai. E tau ai le sila ma le whatau o le soifua maloloina. Ai mai se o le saunga le mu o tangata uma e auto vaa mai. I to tono le nei no toa. O le ala lea ua tasi ai le tō wha ma le whau tautanga i le nei ka le sia. Se i whatino se tau sala online. Mo le nei wha moe. E ala ese le fōai ma le anga le lei o le tātou tua. O saunia foi ala tele vavave, whaateko no losi i nei o le pō. E sa ili ai ma whaatino ai le ngā ruenga. E so tau au ma le lango whaatasi o lana whanau. Mo so se wha moe o le whiau ma le tala le o le tātou tua. Ai mātou te whaatai fo lau ma whaololo ma au. Ne i o ia lo whalita ma lo tau apisa. Whainga tā o le maa e le tau la e ia. Mātou te tū pito vao ma mātou tā lia lupe o mau i sau whina ngalo fuote eifo. Ma sau tō wha le atua. Wa amo tau ato ma samo i le ala. La so a au ma fola, ma so ma au e ala i se seleni. Mātou te talia lava ma le nganga whaftai teli. A wao upo ale tusi. Sili le manuia o lefo a nailo le na te talia. Tātou talo sia ia. Ia tātou osi taulanga whatasi e ala i lo o tau a au fawai. Whatasi masa mātou ngā luenga whatau wa. A wale wha moe mo le whiau matala leia le atua. Ia soifua me ia maruia.
Ia fia Pacific Easy whaelo ato lana whabitoa mo le aso sao tina male masira ato o me. E whase fun whaelo tupe tai lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se fun whaelo mo Samoa, lua se fun whaelo mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelo se fulu i aso wharedo wa iaso ritasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo i le whabitoa e nao le 5 tala tongi pia e whaonga i le Pacific Easy mobile app. O lo ava no fo i le direct transfer ti posi mai elo tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni la foino au tupe whamamoli. Ai inga whabitoa. Awani ngalo si lia ma le fitu se fulu a tātou la lau whaasopoli ai New Zealand. O lo ava no fo i a tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma Mangele. Mo nisha whamtalanga bala au le telefoni o Valuselau o tasiono no bea siasi i le apia fōringa Pacific Easy. O lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. Taimi le wati leo wato e lua se furu minuto de ta leo le tu la e lima e le taimi matou ni usila dei. Toi whaataro whatuai ia inisio to tele o le o mwhai o na maua le tātou proklame ia mafuta mai fo i le taimi o le fiafi. Nisi sa matou whelua i la sona nafi mai Australia i le mall. Madu kauru whionga whaumui nā. Ia masiona whale tua fo i ia o le teine fo i matou sa tupa i te o le teine o le tipa ula. Malanga mai sini Australia le whaau pia fo i nei. Ia ini usile rei malo lava le onusai. Malo le whaatotoa. Whaatalo whaatu i le whionga ia vai toi whanga. Ta mama tua vai toi whanga mai papa sa taua. Le mafuta mai le whale mai i nā i Middlemore Hospital. Ana nei i oe. Ia whaftai fo i nou. To atu fo ia ia nei le whale mai fo ia. Stūlanga fo i sia utama. Ai mai whiroa ia i marakaka lea. Ia, i nā le whale mai so leo uloa fo i. Ola kenge fo mai Middlemore so le whi maka mari tau tai ai. Isule. Iyo, e whio hai arau mai kai hui e malako laptop fo i e whaonga e whai ei mo meo si aki o mai. Au isi lako ua, alai ai alai ko mai a mara uakai lunga o lako kerefong. O le mele le nā ufatu fo isi utolua. Ia uke ai vai lo uakai lunga o kerefong i a kamai kai fo mai ma le toa tele. Ia ele ai ele o au ai ono le porkalame. Iyo, o le fie fie. Fatalo fatu ai lai le toa tele. So stanga ta whainga ruenga. O le malo po New Zealand, Australia, Amerika. Samoa, po fea le atu nuu o ke lope. O lo e maua mai ele rei porkalame. Whamalo atu fo i ia ele uso fo i ia Vincent Schmidt. Ia po le tatou fita na Israelu. Whaftai uso ia u whamalo si au a misi fo i. Ia o tūlanga wapea ia u kamala malama fo i moka savali Israelu la kouia. Pe a o ina tangorita malo e whaasavali mailanga camera fo i lele i nā i le whanua le meo ia i le olive. Ia o korokota. Ia o ngā Jordan vai o Yoritana me uma whapena. Whatalo whatuai. Ia te auto uma me se fo o nisi lava. Ia tunu ese o lo tō au mawai. Whatalo whatu le auso lea e lunga o vaa whangot meli te tele, vaala o loa. Ia matulanga o meli o vaa fo i e tawhawhau, ma vaa ke kele le seila. Ia o kamba ngā le mātou te tala noa lava so le. Ka umaia kungu ua o whapea. Ko fio lai so le me ua o ia le tautua hata ma whanau o le tātou o tunu. O isi a warifa me mātou lua i Ethiopia. Mātou lua i wo ese Makenia. Ia o whaasolo le mātou vaa. Ia sau ia ia isi. Ola. Ia. Talo whai. Malo la vai a te autou le tautua. Talo whātou i le tō whina foi vau ese kenti. Ka lo whai. Malo la vai sis. Whaftai mafta mai fulu le fiafi. Le tō tele la vau tātou. Nā lia ia. Ai ka kukila kuru whaasoa lea. Na ke lopo ready ta to video le ia la vakua lunga la vatua nei lunga le ata le ma tu oi wa le vanga sefe solo ma share solo le to tele le ata le ngao inga le wali ia ale uma tu se utango e vatu lunga o lo wo te lo mo le ai e ma fu no vatua fa pelu ia le ia ata nei ia e pi awe ai walanga o kama e mo ia skama kai mia karoka ko i kokongu pe kaofia ko ku fau mai foi la ia le rungo street au Samoa iyo ole matanga ia te o re tu nga yo inga nga fai era ori ia o longa makanga o le ata to te fea ngai ma le taimi foi le o le tau tau atu ia ni usila waka kaunga ko fa foi mereka ko 16
talo fa tsunga fa fenga inga pasta pesa leli mar fa tu wa kaun ko fa fo merka ko siki sengi le anga ave wa ata tu tu wa isisi ku pe wa ave fa malosi vo ile le wa fa malosi ese maka ku ka ko siki sengi ai oso la ku inga fa inga ngeile oso fa pe ngei ai fai ingei sa fa kilangi ole matua matangale mafofau ngi ku inga fa inga fa pene a ole au samoa fa taisi uso le sunga ya lom ia leana peia le sunga security fa kaya wai le worth it fo ilango ka meki fo ingei ele ai ole saunga le mua fo yo tatou iyo saunga le mua ole me pito matanga sisira mai le lau te vatu runga botelo o sia sore totele ai mo disi ona tatou a inga ma tua ele sisira mai ko inga skaili ngei le u fai ngei ngisi ele au le fai nga luenga male au tafa vale ni au le au samo o to vai atunga o so mai le me o so tuai to tonu ma meo o pusa pia o so mai Malaysia ri ile alang ka male la ke ko o sa vali me ya beia o me to tino la tu ainga ave vela o il sa vali etu le la to vala o tu ia isi a si uso fai nga luenga le e fai ole o ile to ngia nga oi o Samoa ai koe kau fo i mai koe sa o fia fa misa ile skula ki mana tua mai ele o se nga luenga le skula ki or como fai fo ia vaenga la mala nga e tauna insua vaenga uma lavo alai tau va mai ai alai se me lai fai ai a fa pe fo o sila mai a inga o ngu o nei tu inga tangata fa pe nei e ile upue ele na mane fo ringa i wa to sila mai ai it's good to look at their faces ole ola ulantala le ngai le sa tia fo ma ave le fo wa la ngai le yangi ma ku ele ngi ni a inga mangi fai fe au mangi fa pe e o ndi tanga ta fa pe nei na ia o fai nei fai ngai o inga a olona le ngai le va inga la uteli le nga o le ka ko ke kau fai le mai ma ngalo pe karia sia ka ko mele kau ave ku kong ole anga ole au mai fa sik sengi ka ko kangaka e nga soifua mai i kausanga ia masangi leo ka ua ia mai stupunga mai o ela ia kupunga mai le i ka mai kusa e mafai ona la vea fa pena o tupunga mai a faila or ko inga skaili le fai ka ko ole a ela le mela ka ko mo ole a le mela tato mo ia ko inga skaili ia lawa mo leo lawa arresta leo na mawana na fiafi le ya se ele fiangi ku lai po ngia sofo i ngoila pusa pia mala menga a ole mai mau ole malo lo si o ile le no ta fai atua talo fai nei nisi fo ile le ngai kanga kai no fo ele o sa loto le ka fai ola ko pepa ai ese fa mau ngi o fai ngaruenga lai o kilingi lai kilingi lai o ngisi o tau mafai e vali o isi o kau mafai e tau ia fuola au o a uma kulanga fapengei a o lai fai ngaruenga ma singa le afu ai vai foi la oi kalir kama me walanga ana fa le hotel le video e le kalinga vala au mai fa mai ngia ku per counter lai kele ku per suri ya o kamai wa kaunga fa fo ile le o e fai le pro ke ki Samoa io o fai ngale le yanga io ave le fai le pro ke ki o te ro ko nga skai le na o le loka lava nga o makala mai kua ko yo ko fai me ia wala ngor ko nga skai nga ku la fo ngi ku na o le o mai ya ko nga oi ko yo ku mana tu fo ila le system mai nei a loka o e mole more than 3 months e ke sau ku o mo wala usia ki vo ile le walk to freedom manga pe mo sau kurse lau fase lau nga uma nga esau ingu wai le si maula wa uma ko commit le si crime ko ya ku e fa penale faingo skaidia kama se ya batu fatu ala lo au ko sila ia i matulanga fa pena ya o le wa vili wala nga so o ale tu inga fa o mele e so o maleo e kalipe falo tangata matulanga fa pena o le so na fi ila fi sa fa tau no nai se press conference
ale faipule o faleta tolu. O le fate ia o lau vai i le press conference lea. Pe afa pe fu o le fafonga ma le malo tele o le tatou watunu. O le fake ia. O le no foanga lea sa fai fatau nu uma le press conference lea. Asirisila fo isamo. O lau lea fa soa. Ia ona o le taimi to i tau nu uma le tatou malo fa lalongia ona fa lau tele ro niso vaenga. Ai o le vaenga mua sa uva ia kua ia ngafinga ua sau ma live mai le press conference lea. O lo ua manatu, o ni mea whaaporokiki. To be honest, o lo ulava manatu. O se press conference fo ilele o ni manu lauti le HRPP. O le fia whaailua mai. Ia, po ni manifesto, po ni fuafuanga. Ia po se kala fo iore kupi. Ile la kusa ili ngā se lengi po se whaafekai aloa ia, or whatsoever. Po le alava. Le anga afua ia ile vainga le sa sila ile atunu urau tele. O langa po e mai pekesa. Background mai ia pena sa le loko ale HRPP e puipuia ia tatau o tangata. Ai sau le press release po le press conference. O personal issues. Ali mongi. Yes. O le winga lea laina o fai atu. O lea kako ke kau mawhai ea ve ese le whaaporokiki le whainga o le keisi lea. O kou mau mai fai Samoa. O lea tātou te tau mawhai ea ve ese le whaaporokiki au ware ngingia whaakasia. O le mistake mua ngā ngova ai ea uia ngafi. Ta ilo i sauma tau Samoa le tunu. Ai se a ua whai mai ai fua i pēkesa. Ai se a e background mai ai fua. Ma whaailoa mai ai fua loko ale HRPP. Longo winga o le ua whabua politicize le whainga o le melea. Lono winga o sau o se wala au mai a lea sui. I support umas lava ale HRPP. Inga ia karikongo ku ia ia le melea. Le ai ora maka upu lea. E le o mo lia se HRPP le maka upu lea. Le anga ele nga o lau susu nga li HRPP. Se angoa, ima se angoa yo. O kako ma ngai kokongu mo le bainga fa upfai a o kasi ar saunga. Al mafu anga le no te fai tu le ngai le o la tanga complaints and nafi. Why? Ai se a wa le wai fua ona e alu fua fai le mea I kokongu. O le headquarters po le no fuanga fa aporokiki. Ewe. Whakaika inga le lau whai akua. O au ke loku kokongu e lau e ka lesia. Le lau wakua lau whakaika inga lea. O au e lau e ka lesia. Ai a whai ua kua ia au. Ngo fasia se si po o kua ia au le ngao inga whakaika inga wo ngao ia se whare kupi. A rai lua umai o koure mea uke rokuan. And never, ever, ever, nga o walu e whai mai sa o press conference, e walu whai mai kongor mako fresa. No. Our pastor will never, ever allow that. A whai fo i o leo ke ngofo ke ka oke I le Blue Wave. Ma o ngā lue, ma o tautua, o la ngā lue ngā leo, o kaka whaasara lau o le Blue TV. Ai a whai kulou, o le mo lia mai au ngalawe aise ka mai kiki po ai lava po, whatsoever, o leo ke wakor whakaika inga. E le mawhai nga o sau fua sodi I mo whapea la a whai a kuaila o press release. Maybe, ai whai mai ai loka whale. Whai mai ai se poku o loka, pe whai soka home office po so se mea, pe ka ke ngofo mai lalo se la au. Ma whai mai ai a ka whika inga. Why? Leanga ele ka kaunga e kosoa whaakaka ma e ngingia mai ai fua. Se mea ele ka kaunga a fia ele melea. Kusa, po o oe o se whaipuli. Yes. A fo ilo te whai atu. Tusa po o ke roku se roku lea, lau roku. Po o a ore maa moe a lau whaife au. Ai a whai o se mea nga kupu a ia ilo ulawa kaimi panga ngoa. Le se mea lau alu ai fua sori fua le whale ole. Ioi.
ai ma se mea whapenga la whaia. Sori ai hau lo ufale, whai mai hau hau mea makulanga whapenga. O tō mua mai sa mua. Ole mistake mua nganga o identify ngai hau ngafi. Ai mana tua mai. Ole sa ili aku le ami o kongu. A ole masalo mia. Ole whaaporo kiki lea la inga ngomi le mea lea. Tulo. Ole mea mahalia lea lengo uva ia wan nafi. E ese le popoto tangata, they are so cunning. Ole upurunga. Ole matua cunning lava. Ole matua I cunning lava ole whaongaanga ole melea. Se koe whaafo I ala utala lea. Ina ua whaamalo lope stood down I ale sunga la auli ale mali e toa. Ulau, langa o mea pe ke le fia ma e wha mai e wha au la ukalangoa. Malia ia, I'm talking about the issues o leu ke wakua examples. Inga ua step down whaamalo lo le ku maula auli mai le first time lenga whaamalo lo mai ei ma le HRPP. O kou mga kua mai foi. Koe foi koe su kiripinga. And when I do find it, I will show it, prove vela ukala. Ele isolia la auli le headquarter le afu. E ale la ko HRPP kai minga. Ele isolia malu sa fai mai. Ma fa ku mai ni pena zikua. Ai sau inga. Ma kau ma fai justify, ma kau ma fai e fa sufi. Ioe. Ma tau ma fai papai nga wo. Le ai. Sa le ka kau fo inga fa ka nga e ka ile mea. Pak fo yo ile ma fu ai na tato pisa ma tato fe. O nga ko fe ka mai la ia ma ko fai mai ma ko ke kuku afi. Ai seli. Ha? E fai a ko ile mea sa ori e ko fo mai ma kuku afi. Ia. Nga kuli kurou. Na fa amalo lo la auli nga halu fai mai sanga press conference I ko kongo le headquarter ale HRPP. Nga kuli Wayne Fong nga halu fai mai sanga press conference I ko kongo yo. Iwe. Nga kua ia pese ka vai fo ma fai le la case ma mea uma nga o ka ngaka ia fai mai ngila ko press conference ko kongo le headquarter ale HRPP. Nei mangi mea. These are the fact. O lu karango aku ave e fa fonga mai lo sunga fai pule. Lei kele langa wa kele langa ngai makua e anga inga I mai e o ila ka ma fa sala la unga le sia ka ma fa sala la mai sa ka war ma ko ngu sa ka wanga fisi da ku ya o e ma ma pe ka kangi ya ku malonga leo a ho ki nga ngau mai e ka hofia ma to por kala. Io. O makua e ka walu ya anga po. Lela o tango talito. Jere fa tau matatau. A lela o kango e kadi aku oi issues. Mo tali atu oi facts. Peke I kai mau ke le SSC ia ka SSC o nganga ngai ko ke fa mai ku kuafi. SSC singi. Koe fa fo ia. Koe fa fo ia ku ke o kala li SSC o ko nga me ku ke kapisai. Ai se o fai atu mua o le mistake mua nga lau sunga nga fai. To me personally, ele se mea la fai ai fue kongo le HRPP headquarter HRPP. Ele fai nga aru fo e sori le ofisa kongo inga. Ai fatala noa mai ai se vaenga o lo masalo mi ai o lau hit and run. Le anga ele o masalo mia se HRPP le mea lea. O le masalo mia se fai pule. O ai la nga fai pule. O le fai pule ale nga mua masaro mia mai nga ka ue iken kael. O oi. It was you. A e fia karikongu ma e fia wha maungia. O le ainga e ongar kalanga, o le ainga o tu au. O le ainga o tu au. Mua au mai e runga kala ia. O oe lea masaro mia. So e konge kila, o le fai pule kongu anga len kalanga wai ia fui avai di idi. It's you. E reila se mea la e kau sa waifua ma e kau ka koso soro mai fua pai mala fai. Aia te aua aia ele mea leo ke fai aku sa oai. Sa le ka kaunga fai ala lau whaakalanga lau press conference I ngā. Alu oe fai mai lo fale ngai vai kele. Le fale le ngalua e vai ma Sam. Le ka ue Sam. Le lua faskepu. Le ngā fa mai Sam ngā ea kua ilunga lai ke ka oko e ke ku mai lunga e furufurua lo whakawhaka.
e kāre pe ai lo lima. I lo kau au. A fai e wha maongia wa lela, kau langa fai ma ingai lo fale ngā. Yes, o mea sa o mea ngā. Ai le se mea la sa wai fua mai fua ma kuku mai kua ia pena sa le HRPP. O le mea le HRPP whare ngā mea. A le te whaafafonga mai e o a iskanga ka HRPP le ua tō nei tala ko kupe e kausu e wha maongi pe mo i ele o ele kua ia poses. Le ngā. O le ua o kari aku, o le mistake mua ngā. Ioi. O le mistake mua le ngā. Sila o kou le mele kari mai le whea tūla utala. Sila o kou le mele kari mai ai le tala noa ila ia la auri walanga o le fo ila ko ke fai mai e fa mai o le kua ia la auri ia o am. Ai sila. O le mea le fai ele por kala mea la auri. Ele ai ma se kaimi o kou va ai aku o kali mai la auri mea ia o kali mai longa ngofoa fa mingi sky longa o fisar malo. Ia. Lenga lai manga ke malama. Ele kakau e ke sao fai mai lo when you sit and stand in your office. Your ordained office. Le mea nganga fa uinga fa pa inga fa mangu ye ngai o le mingiska o fa koanga o le mingiska o kupe o le mingiska o a e kali mai lo inga issue. Wa e moa mai marka pengeka wa e moa mai malo wa e kali fa malo mai. Ko o e ka mo soli. Se pele la ka ngoi fa ngia o nga mea. Ale anga e mafua anga fa ile melia. O le naua e wha apurkiki ni melea. You are politicizing these things. Yes. Yes. Kusala mea nga. Le nga le mafua inga fai mea nga le ke aru fai mai oi pekesa. Ai e kalangoa mai. Ele ai lava mangi mea o le pāki e le HRPP. O pekesa e kakauang kakala mai e wha ko whala inga. What's our next move? I le pāloka le la saungi ngai. What's our next plan? E whape ngā. O pēkesa e kakaunga sa wele mea ngā. O pēkesa e kakaunga kala mai whako whala inga whape mai sa moa. O leisi kako pāloka le la saungi. O le amako si ikia e le milionga. Ai o le a milionga ma le afa. O leisi mea o le a le milionga o le a rua milionga. O le a le koe kufaa fo inka kou. O le a le avakua wha mea whaingaruenga. Ai o le a kufar cash. O pekesa sa wel mea nga. Yes. A o le mele o le kua ia masalomia o e ile la vea ai o kamakiki vaikele. O le masalomia o e lo kau pule wha o le oki. O le masalomia o e ile ulainga o le aisa mara whaakawinga o le aisa. O le masalomia ai oe. Ai e alaku fai mai au mea nga i pekesa. Background mai o i kua ile i. O le hale image ngai ki kau mawhai e mai le lalolangi. You are politicizing this. Sorry, man. Sorry. Leo ki kala ngoa mamaha kulafa. Anga e wha maongi lo loko. E le soria fua pekesa. Maola ulo anga you have no respect. Ile malai male maoka i pekesa. Sa kawasa makau ki ngā mai ai. E wafai ilangi ala ko folonga. You have no respect. Makua e solia. Kulanga mamalua ngā mauka. A o ngai ai ngā le afu wa i kolongi. O ngai ai ngā le afu o kofilau eki aresanga. Ngai ai ngā le afu o re kaukua. You know, all those people. Masoe ngiko. O ai umaka ngaka ngā HRPP, ngai ngā umaro lako wafu. Ioi. Le au waha ai. O ai uma, lai ngā le afu o mako. E o ia mako. Mako sui, asiaka lango, ngaka uma nga mapu e ai a pureongo i sala fai. Ngai ngā umaro lako wafu. Ai lako oi whakaronga i vai au me fai ai. Kua, too much piki le koe e le ku. Leo ukarango ak. Le la ukaringa leo ki kare koe. Ma ue ke kau whaafefe. Ue ke kau whaafefe.
wa ki ngā kalinga i ngā sū ma ngā kula fongo e te fiu ai ke alo alo e te fiu e te alo alo e atangia mai ai o ngutu mautala o oenga ke kamiro i kula fongo e ke fiu e ke alo e makuava vala mai lava i leinga ma vai leinga o autala. You are the one behind all that. Yes. Have some respect i le mokai pekesa. A fai, ai wa elaku e ke elaku kongu, lela ufa la ufa asoa le sa moa yo ko mai ka wai winga o le tangata lea. Alu ko kongo le wharefongo soli ma malu le wharefongo ma kua le kea le koe e ringi kaka. A kusa sa e ilunga. Toi hao le palau vale o kaka le kongo le wharefongo. Le ai ma se mangu ma se io ele ku ma kilo ma koe kepa ile afu ma le afu o kangaka kua a wa fai ilangi maoka e wha ma malu i fonga whikalai mai ai urua i fonga whikalai ora maoka wha solo mai ase i o mai ese le wha alo ko i inga le maoka wa le ai ase kea o le kangaka wa wha so e sa kongo le maoka sau i pekesa. Same thing he applies. Makua i pule ka fili sau ngoa e kangaka ringi. Peia o ia e pule i mea uma. E vai ka kou le attitude. O le attitude lea. E makua mau ki ngoa. Makua under the influence. Yes. O attitude ia mo meo drug lords. Si wako kala. O attitude ia. Kama ia mo attitude ia ngai ke vainga o Pablo Escobar ama ia e voi a le fitau winga ka malo ma ngu manonga malako ku Brazil ka malo Pablo Escobar ia ma ka fu ile leo e voi e la ku e le saur ko ngol pare menge ai sau ava ku kange kau la ku fanga ia angol ka o makua pu le yo ya Mexico ka malo o kaka foi leo le lokangi Amerika o ka nga o Pablo Escobar nga sa male le lokangi Amerika ka mi drug lords nga kama nga makua no brainer fo nga le makua le kia nga o ia it's all about himself o le mea nga, le ua wakoe lau whaasoa ma o le mea mua nga. O mea nga e whaia ngā press conference. It was a wrong place. Mango whaila kala le whaiso. A wrong place, ia ua wrong time for. Waile ma whainga a wrong place and right time. A right time a wrong place, e wrong. Ero lesi mea nga, mai tau sa mo, ioi. O luke fai aku, kako uma o tofo ia le to te supportinga le HRPP. Yes, kako respectinga ngofuanga whapiko le HRPP. Have some respect. Ala pule alea kangaka, ioi. La pule alea kangaka, e ala kua o le alanga me fai mai o. E la kua o le alanga me la fai mai o, ma fai mo kua ka whiri saunga. A fe e o kou ia kou ke, o fe e o kou ia le au singia o le HRPP. Where are you? A o sesi fo ia o sesi ole ya sesi se ifai fo so le se ape eru sesi me fai ya o me nga la nga e fa por kikia o mar nga me nga o ya nga ku ia nga o rua ma ku la epa ele o ku ia fua ya la wofo ele o ku ia sala pinga ki ele o ku ia le ai mangi so nga ka ku ia nga o ya nga ku ia ala me la ala fua nga soli ai fua ia ioi ya ore me mo nga ore me lo na lua e ver que le ore me mo ore me lo nga lua o vai aku e sau ai mako por kalame au fa lo ngo tu al fa fisiri ale si fai fisiri nga ya ka ke mo se fa sa kala se la ngai ke ro me le ngo po le ngora makai e ia si koi inga lea. O le matai si o matou a inga maku ioi. Isa kau a waku fo ia, pa ia ingo maa vaenga.
Whare sa ka ua male lunga. A or kangaka ia ngai hei ko konguru makaile kulo foi paolo ma o ke whaaloalo foi. Ia isi ona whale tua matulanga whapena. Wa ma tau foi sa tau. Ai o wharongonongo kuru haru whai visiri. So le e haru whai visiri pe manga o foi le e io e a maise ora sa moa ka o fie mako por kalame. Yes. O te wharongonongo kule ala kore whai visiri. Pe manga o foi le whai mai e li mongi se kala. E ongo ye se pawa au mai se ora foi le ta o fie ma tu por ka mai lango por kalame ala I fa fole le fa kupua mai fa kupua le. E fa kupua le. Se officially tu ala tu lo wa so officially ko ala media ye le ko ke fia against ko ke pe ko ke para ai fa le me le. Ko lo wa. Le utala no tu ya tu le media. Ko sila ya fiki. Tau sila le matanga le kupu mai afiki. Aluatu wale papalangi, aluatu wale teine o Barbara Driver, aluaku wa vange mai lunga le aisa, iko kongo fiki, lae mo moe soro le au locals. Yes. O laku wale papalangi, laku wale le media mai fafo, laku halu su e solo, fai investigations. Maua, ola se vai ku ele se container loka ai al meu ola le chili pin nga o aisa mai Mexico. Ole worth 1.7 billion. Ua isu engi umai lunga de kengerea. Ala mo moele au locos ma fa folinga eva solo pe wa isoro ma camera ma fa folinga iwe. Ma fai mai la ko article iwe. Pepelo. Lo que fa ko fiki. Ala lele nga pa mai e Barbara Driver pomu. Vai kau fai malanga langa I lunga. Kau fai malanga langa I lunga. Fesiri langa lo que fesiri kwat. O fesiri nga lo que fesiri kwat. O ako nga ruenga ngai fai. A fai o mako kapisa aku I mea ia. Mau ke kapisa aku se iloa I el tatu watunu. Leanga ele o iloa mai e ngai ka mama ngai ki ngā mai sa vai makua. Leango hango ha I o le aisa ngā waku le ia pia. A o hainga e wakua. Vai afiki e a waku e kangaka. E mawarulunga o lako kulanga kulei solo e leo. Kulei solo e kamiki a onga. Kulei solo e fomai. E reiro foi po ngai kulei ele au kuskala. Who knows? E mafuanga ele kaukalai, langa ngai ke involve ai foi e ke kulei ai foi. Yeah. Saka ko ui uma mai ai le vango le akaleo ki let me say this. Ke ro e lau savalinga. E fa kula faswa. Lau savalinga. Sa o ui mai foi nga me uma. Le wo fayak. Ai a avea ngei o e makanga ka fo. Ai a avea ngei o e masuia lo o langa ma e roa le se ma le valea o au mea nga fai. Ngai vai la ia, e ia ki oe le saolo konga, e ia ki oe le alofa, a e le ai fo ima se fefe. E wo fai e le ai ma se fefe, e ke kaukala le mea mongi. A fai la oe le whaasara laupo, oe kuskala sa moa le ke whaasusu sono ma e musu e ke aru e su e mea ia ma e whakanga turn a blind eye ma e whamai o le aise ki ma kou sa moa. Ke la longa foi, o ere school leile ia. Yeah. Straight up. Ke longa o ere school leile ia. Ha? Ke ro o ere si wha amakua fo yo. Iyo. Ka fe pe a whaise kako challenge. Ke ro e nga paua le challenge I'm up to. O re kako challenge fo ilele. Se iyo I fo umai kakui oko. Kakui kako. Oko umai a rea ko ke fia. If I could go drug test, would you up for a drug test? Fa maka ko a fa yakula le challenge le ai ka ko felo ai ka ko if I drug test. Would you guarantee e ko ke mama? E me sia o ko ye le ko ye me ya. Le nga melana ta te fa ya tu. Media ta to loa, media ta to wi Samoa. Ola ku alalo le la vatu. I have a lot of respect. O ke le popole fo ipe o le ale umisa e nga ruenga. It's less ele o ke le popole nga me I respect you.
O ke le popole pe fa mai fie se furung kau sanga sa e media ai ma e fia. Doesn't matter ya kia unga mea. Kusale aso e kasi ma so ya feiru mo le kua. O ke le popole pe o fia nga e faia ma nga ma umea. Wala nga fo i or kwa inga skaidi alea. A karangoa kule media fa susu ya o nga fa mai la ia lea. Ia mo media popoko ia. Ai ala kule media kau mawaila ai aisa pe kau mawaia o mea nga kau fai mau afea mau pio pio. Nga ke ilo fa mai. Langa o media va alea ma. It's a natural thing. I know that it came. I know that it came. O ka mastainga o mga mau games fa penga. Ele break kai lar kam, ele break kai media ngi. Le wo fayak. Ele break kai ele popole la uia io. Langa ke ro ala o media. Ora o media anoint le aku. Yes. Le wo fayak ya. Ore ese nga. Kakia ko qualifications mga mea. Who cares at the end of the day? Who poi popole nga mea. Ai fa winga o ele akua. Ki vai ki sa wa e pa ko wa. Nga. Alela la fa tu la utala le. Langa le la misi e ro ko ngula malo. Ala fa tu nga le. O to media si e tono ta to tu. Local media so ke ro ma kwa ko fe ka ai ko loko ya por I fa so e ke fe ko. God bless your heart. Fa mo ele ko ro loko ki nga ala ukala le. If you're not doing your job, awe ke pak vale mai fu, awe ke o vale mai fu ya matu. Let's put it that way. A fai ele o fai sa nga luenga. A fai o ngai ko kongi o e ma fa kau nga luenga. Please stay quiet. Esidi ele nga. Esidi ele nga. Yes, esidi ele nga. A fai o ngai ke iro lele ya o ngai mawasi nga o sisipengi ma ngai au me mongo ko kangaka ngai. Say please be quiet. Ai au ai ke kau fa sanga mai mai kau vange mai ai ma to le ngai eser kau kala media fai yo. Le ko fai ese via. Ya fai ngo tatu nga luenga. Laula nga fa ku nga e vatua tatu tala no fa media. Au ai lo ai o e ke o fai sa nga luenga ke o su e mau male ngo yo nga mau mea. Au te fa sanga tau mai fua ya ma to wi fa fo. Please don't. Awa. Awe ke pore mai fua. And notice. Awe ke kau mawhai e jump mai le lenga I know your lane. O le jurisdictions o le mea na. Ya, o le mako le fa fo ngi usila. E le se mea la kau ngau mai ai fua ke kau su engi au loa i ngā kau apa mai ai fua ngi. Ya, la utu ala lole na. Le wa vatu. Wa o vai kunga. Pela fa nga mai e li mongi di o ko media di. E oi. E fe heri. Ka fiola heri ka fe heri. Ya. Lena. Ale lopo ane o esu le ano ai. Al me nga yai. Ngar ko mai fa kari kingi fa karangoanga I fa yaku. Ia na tau oi rola ia le fa ko ama wengi ko news. Ia le ala le mea le inga ko pisa ma ko feika mai. Awa fa sa ko fa kai mai o aure makapuala masavea fongo ki kuila epa kamo ko fa kai mai o ma dole ma wa tuai to news. Oi. Ia le na au kalangoa ku ye. O ova tele le felo to le anga I male fe o no sia. Ya ale wo fa yatu. Ele ai masau pole atu ya auto. Matulanga tulowa. E ko ki fai mai ko fa barbecue ke lola ukala. E fai la barbecue. Ya, e fai la barbecue. O tamasani ele ai ngore menga o le taste manga ia o la barbecue le fai. Ya le ofetu. Po a foi ia tulanga fa pe ko ki fa mai ha fa ko fa sala la wa nga fi ko fa. Doesn't matter to the rock. Doesn't matter. Pea no fai atu. O te reo tala noa atu fo yo se fa sausili. Leanga ye le kaimi. Ai kalangoa ku le mea sa o hurtai o e ngai fa mai la ia fa mawalunga. No. Yes. Kasi nga mea I mangingo mana mala mai fo I tātou ia lau fa sala lau.
Pala ngai whapenga le si whasala o le vai le ngaruenga. E tau te wā ai mai lo o mako karangoa ku whapenga mai o le masau, o le fia pōk, o le a, malea. E te to elea ia i ngā mawhauwhaunga, e le anga i lava lo loto, e te to ea ina ma e lo o matua i lava, e te to e vai atu le wha ata, ua manumi umau mata. Ia, e whapenga. Alanga e whapenga, e o ongo lo loko, umaenga, e ke vai akung, sure, o e wako i inga o ongo ala ngale, kama iau asiaka, ngale, kama iau asiaka ia. Ngai whapenga, tatou ngaruenga ma tatou. O le tātou ngā luenga, tātou te taun, tātou ngā lue whatasi. Ale mele woko i roa, o le wheroko le anga ia. Tulo wala ukala. E pei e mo musu ia o kou ia whaasala lau ma kusikala makukua. Pei kou ke mo musu fo i lele. E mau ke kau o aku ia ka... Ia lala mea len kou whikas ko ingo kuila e pa. Iyo e. Ele whani o leo langaringi. O le whani ia si whakura ukala. E tau te pisa o mai lea mea whamai o le e ngā oe o le selfish. Ko ke pisa o ma. Pa o te atatua ia te outou. Wai tau te maua o mai le mea lea. Leo ke kalangoa aku li. Maku se maku vaenga whasara lau. Mala wari maku kuai. Yes. E me se ar kumu la kumu mai sa moa. Kusa e kouke fe. Tau te whatana ata fua. A o tau isi tau te mana na o tau lava. Awa ko ke pasia al polo. Alala le meang kouso nga whaia i fuasko ingo kuila epa, inga ua musu kuila epa e pasi le polo. You are no different from them. Te loe, mea ngai ala inga o admire inga o ke whafkai. O ke whafkai ngai kusikala ia. Umalo leka kakun malolonga, lewa i tatu malo, sunga loia. O ke whafkai ia u i le fionga ia vui. Vui masina mua tole e fua tia. Leva ngwhasala lau ko inga lea. Leva kele. Whafkai kele ia ia. Sisila oko, ia vui. Po ole a loka, kai mi whako a kau a maka laka, loka holanga whaasala lau. Le kai alo ia. Aka kau reach out a koe pe mawhainga mai ia, yes sir, yeah, I'm willing. Mai de mahanga ia ior kanga kai mga oi beardless kanga ka. E kango e beard upless. Whaafkai se uso le sunga le a taua. Whaafkai ke le ngai kanga kai ki whaafkai ia. E iei fo i makanga ka sa o look up ai. A ole leanga i o loko ia. I let it go. Mai le pesere frozen. Let it go. Yes. Mo ia la utala. Ko fi o wedi alo ama sa ukala fa ia. Fa fe kai se o so ia sa vea. Inga o waku le radio Samoa. I think he was one of the only person nga believe in me. Mo ia la ukala. Okay, fa ia ngai kala because you have no idea what I went through. Ile meo le o ke le fiolinga le meo le tension eva ai mai lai ka ke ala ku fu ile le the new kid. I'm talking about years ago. Ka ke rua ku lai ka ke kau mafai ka ke loa le va ai mai ala uri ma kuanga sodi wai le ngi tu no la was kilo mai ka ika pe yo le nga a faila o ke koe pisaku. Le nga sa o wa sa inga mai sa. O ela ngai sa mo ke le mala mai. Se me ai kau ki ngai fu lo ko le ngai ke de ko ngia lo wala i malo. Fa fkai ala me ana u fa fkai se usia sa vea. Nga va aya kilo ya u. Years ago. For my I see potential, I see ioe. Ia ki oe. Sauka ko rua tano ava. Vai. Sauka ko rua tano ava. Yes. E o ia ngare I believe ke le pulenga ia kia. And by the way, let me correct this. Lenga ile kala le fasikala lenga ka woso mai a limongi war kaka le pi fai kala fa kupu. A o fa yakun melia. Lenga I have fact. E lenga fasikala lenga fa mai. Le se ile le penga kuli le. No.
No, let me correct this. In front of thousands and thousands of viewers right now. Ai fia karikongu, ai imeli lea i le pulenga le Radio Samoa. No, they never sack me. No. Ele kulia u le Radio Samoa. Kulo war pa ia le Radio Samoa sunga fa fenga inga ya Lui Bonifacio, ma le fatua ya ane. Le wao nga so ka ngoi correcta ku le bele ala nga lenga isi au fasikala nga lenga wo so ngo loanga nga fa ka mai. Le linga nga le linga nga kuri mai no. Ele kulia o ko fo ia le ko ke mafofo no ale wo kadia ele kulia I was on final warning. That was it. Ai ko ki fie lo ala me mali e ale la ka ngolo ka o ya o ko le an story le untold story le last year Christmas I got offer a full-time job from Radio Samoa to come back. Ia le ngala bakula ma o ele mongi mer nga yes o kere fia kalangua kia o kou ya mako kalanga fai ai na toe manana o mai le sunga le pulenga o lea nga mai le final warning ia tia ma le upu na fai mai le sunga le fafia nga asiata remember ele itulia oe, we still have a contract. Nga faya kuala warning. Ai wakua ya. There you go. Ai nga oilua. From my heart. Ele ima wa aso la ko fa ko inga ya kia. Le nga ore kele yo le au. Ore kele yo. Kere longa fo I o ke ro fo wa leva nga lo fa mai fa fenga inga ma le fa ku e fa i kong au ke longa ya le me or ka ba fu nga le nga kong ya kuikua ma fa mai le rim ko ra ma ku i pe o ai nga ka ko fa penga le nga ko fa i fo i uma mai ya te lo la utala e ma fu ho fa ya ku la ko share ku la ka ngole le nga yo ko mala mai le sa va dinga ngo sa va di mai ai ole ko akele maleango ango le au loko leanga ya ke au fa sala lau e ka mo fai kingi ya au lalo yes fa fekai le fa soro la fa fekai ka ko malo longa allow me se fa lau ke le ka ko kai asa un ya kula o vango ai le la ka ngoa ma ngai ya yo va ngale inga o umala o la wa fa ila o warning nga le Radio Samoa. O sauro o whakarikari kai me koe vili mai koe fo iak. O whakarikari, I'm going to tell this story right now. O whakarikari ma koku ngā kala. Mo o miang o whakarikari. A rea iai le rent, o rea iai me ai mapili e fia kongi me whapenga. Ioi. O walu loa, maua loa o er kamalea. O re tamalea. O ke le I loa whaakasi mua. Ai ono orua kunga I le siaso e mateo atue, e kakanga mawa koe, e whaakausonga o fufo I le leo le fast supporters. Hane ka whakura ukala. Ai ula kurua ma whekau I ma le usole. And he look at me and he say, oh, Siata, what are you doing now? O le koe vaia koe ia, o e whasala lau mai. O whaku, yes. Le lava whaakali le mako warning le whai mai au I le Radio Samoa. O mai e, uma koe get back mai o koe fo iak. Wha mai okay. Would you like to do a sports show for me? And kei roa ka hakalia. He gave me that. But before ngo mi tai ka hakalia. Nga maua fo ilo ua vango le PMN. Se fia kwa se fa so ku la story le o la story le o ke fia tau linga kunga mo o ko le au haters kako nga ruenga fa kuskala wa ko akele o le ka ku fasili fa be who's this guy blah 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 yeah. Let me share that with you le ngon mafu anga eva ai mai ai kai mi ngai male fa mo yanga le tua because I pay the price ko kele I loa ro ku divai le akua ko kere loa I oe. E kake, maua mailo ua vango le PMN.
Fai ma whakarangoanga markangaka. Ioi. Ngā sau ngā kung. Ioi mai, yes, markangaka lea. Mai, okay. Asonga fua, e sau e whai au training, ma wha amaka loa lela i PMN. Ai o e la songa fua, o uloanga le leia, wa pāre kala. Wa maua ele au loko leanga. Le au whasara lau. Vili o. A walawa nge i haya inga le ringa. O le fia pōko ia. O le fia aia. Yes. O ufiu e whaakali le avangoa le asonga fua. Aso lua. O melia kurkaka le nga ma whaakarangoa. O le au ke whaakali wa ele koe vili mai pole alakei me whai training. Ai ka se whaamalu rufa mai. Malielo finga ngalo asiata. Ia o mako koe kalangoa ngei ia. O filifili e. O filifili le la haya se kengi. Mai, le la haya mai sita mai tai instead of a kai of a, it's fine. It's fine. I know. I know. O loanga wa yeri ka kau ka amilo le whainga. O koe ngofo. Ai patience. Ai mawhi kau i loa male fionga ia anai. Fui maono maten anai. O le pule o le Blue Wave TV. Paua le or kangaka ngofo kakala mai le avangoa. O whai ei. Aku anai. Wa ke ronga wale koe. Wa pisi le radio sa moa. O ke ronga wa o Sofia e anganga leanga i le PMN. Skamba leanga ma ukei me molo wa avangoa. A le wa usau ya oi. A e maua se avangoa a e mai le avangoa ya kia. I will do my best. Ioi. Paua le meo ke mangao. Kango e mai le avangoa. Kango loa mara kamale au mai le avangoa kulo wa o ufaatama le fionga ngaftasi. Tau te ilo tau le mea mali. O le aso mua nga o live atuai. I le porokalami o tau mantua foi free as a kousa i le porokalami mea si o tau fine foi le lopea. Le sa fai i le Blue TV e ka ua le Blue Tape o talanoa. Le sa iai pia. O le kai me mua nga o koe live akuai ngā wo utoe o maua le avangoa. Ai wha akolu ai ki ringi ke le fongi ala upule la ule ka ua kuoko ingoa. Anga umma le show nga. Ai sa ula upule ka umai a. So le vai o lenga vili me lau vahe nga ia mai isi le ki oi fu me o le haya inga oi. Yes. Fo mai soli. O le asa umea nga whai ngi ka ngakari. Vili mai o, vili mai o, vili mai o. Fo me o le haya inga oi. Ka o kai. O whaku, it's your call. If you tell me now not to come back tomorrow, it's fine. But one thing I will tell you, o whaku anai, e kasi are mea ki fia ka waku. When everyone is failing, God will never fail me. Yes. E fail umai si mea. Ai le ma faio nga fail mai le atua ia ke au. Leanga o langa polo misi le ia ke au. E nga ke au mai ale mea alofa le ia ke au. O le ale mea alofa. O le mea alofa o le ngana e whaasoa. Le whaako wha la inga e vai kongwai. Le whaasoa ma le mea kaungwhai. Kangoro ma anai, Billy makangaka ia. Yeah, I am sorry. I'm gonna hire him. Yes, I'll give him a chance. Pe ia o ngau koule e vea iei se avangoa. Le la ua vea iei le avangoa. A o kuaku ngai mea uma. A uma kuai ia. Ta koro le malolonga sa waru afamani. O tuatu o le melia. O mea sa profesai e se au fai fea. Ia. Mea umanga. E au fai akuai. So o kou la ye fai mai fa pe sa moa ma o kou ye kou ke kau mo fai to shut this down. No, don't play with fire. E au fai ak. E au fai atu. Le au kango e fa manino atu. Le anga o le ngā luenga ma lo vala awina. O le vala awina. Na fola ina. E tau wala mai si au tamafa le anganga.
It was through the word of prophecy. Or kala lea. Ke ro o eu ke arua ku o malingi aku o uloi maka o walu o uloku. Wale iyo. Ka ke fak fapenga ku lo wa langa ka ua ngangu ka ua le PMN ma le radio Samoa. Lang ke ma ka ungo ngi ka ngaka lang o ka ngi wo ye ke. Mo ia. Ala nga le ala ngo fa ya ku wa fa so fa PM ma dia ko finga ngalo. Blame God, don't blame me. O ke ala ku lo ke ala ku mo fa ngongo nga ki kiro mela o fa fe au le so ko la ku. Ko lo ko ya. Aku e vala au mai fa fe au Pastor Waiter va mai. Can you come to the front? Kilo fe au. Lau ke fiu ke fia kama aku lau ke fiu ke fia nga aku mo fia fa folding aku. O a asiaka. E lo ale le e lau fe au. Le ka e o le loko male. Ia. Lo ale le safa la safa. Anga fai me ro mar sau no anga sunga fa fia ngai. Awai ke popole. Don't you worry. That's not for you. That's not for you. God will rise you again. Ia nga. God will rise you again. E nga ke whaakuinga oe. E se au nganga fōu. E le I whaalongo e le I lua mua ingisi. O upuia o te le whea titala ole. Anga lai mori mau whele nganga ole atua I lunga ngai pokala me. Ke roa me nga lenga whea kula uwha asoa e le maso fefe maso popoli. Because I know who I am. Ia wha maruru o kula pe ale anga mailo roko o ele wha sara lau o le vanga o nga ma maua u whailonga ma me whapenga. Ia. Sau pe o e wha au mea nga ea o ngai ma mea nga ea. Ai o ke aruaku pe ha o ia langa o lo uwala au inga nga maile a kua. Kala lea se o whaife au. Asiata o le kio ia. Nga lia inga oe ma whakukua nga ia oe. You're not meant to be there. Ai whaakuinga oe. E whaakuinga oe se au nganga e le I vaaia, e le I whaalongo mua ingangaka. Ia leo o whaiaku. Whawhikai ai lea nganga o lea kua wa alau se whailau kau kingonga. Lea nga wakele nga kou kuai ma whai mea kou kala leanga ma kou whamaipo whianga o ngai. That is my personal testimony. O la ua o ngala nga. That's my calling. Kala lea lau whaiwhiau. Pastor Waiter Fata. E whaaku oe lea kua I le ngaruenga lava lea. Ai whaaku mai I se kampangi e le I whaalongo mua ingangaka. E le I loa mua. A whaila ua kou sirisila mo kou vai mai. Ua whaaku puinga ma whaaku lai. It is not me. Ele o hao. It is not Fui Mono Anai. It is not Blue TV. It is God. O mea umalai whai. Whai ia vi ia ilea kua. O lau fo ia onga. E kau kua lea kuhu. E ia whaamalia inga ile finga ngano lea kua I me whai. Lea nga e I roare mea mongi mare mea sa o I kaunga whai. A ele whai. So le o le anga sala ka ko ma lo longa foi mai fa filo I sunga loia o le ase ma fa soa ele unga tustusia ale fionga mingi o ia le fai pu o le o ko se fa masingo o ka fa ngalo mai ele anga pa ia fa masingo o ke ro po sa o fa ngola nga fa unga pea lana fa unga tustusia le ma fu ayo nga musu eru ese marango foa o le tau mo fa ngore keisle ile mo le mawar sunga Samuel ka ko ma lo
Wa le afia o sua ma le vai whanua. Fo mai tulangi sa ole masale au mua ma le launiu na sa e lua. Ai tainane fo i pa ia o le motu sa wa le afia o le tui ma to o le fale ula. Ai tainane la au na motasi ma upu le manua tele. Ai ave ia le nei a vanoa mātou te wha sila tuai le ava ma le wha alo alo tele te tauai. Le wha moe moe o le nei nuu o si ufanga i whale la tai e ala i lana sa ili ngā tupe i le mātou tau sala online. Mo le fia wha mai aina o la mātou whale a o ngā fau o lo fau si aina nei. Ai le ngata i lea o le fia wha atoto ngaina wā se ano whale mo alo ma whanau o le nei nuu. Ua le toe saunga le mū le whale a onga tuai ma le nofoanga o lo iai. Ono o swinga ma ele ale o le tau. Wa whaina ngō fia i le sami mamala wha le natura. O le nei wha moe moe o le a wha taunuina i le aso whareile, lua se fulu wha o me, lua afe lua wha, i le itu lai se fulu ma le lua i le aoli, i le valu i le pō. O le tangi a le pū mate, i le fia maua se fisosoani. Ua le maa fo i le mativa, ua mātou talo sanga ina ai sa o tau fisosoani e ala i lau foai, ma lo au ma fola i tupu matamali, tama whanau uma le a fio anga o si ufanga fale la tai, le paia lava leo le tolu ma le la au na
25 minuti on talo le Julai ono e le tautua lau Blue TV ai maisi o le prokalame o le tauta iae. Marabaru ia whaivore tātou tunu o te whiwhi whailo atola o mawhatasi marasunga le ilo ia au le lei. Ia o le sui masani o le tātou tauta iae. Ia iwa iaso taitasi se ia whio mai. Se au mai se whaamani nonga iala o le tūla fono, ma se vainga wha le tūla fono, e lima taita ina ai ma whaalau te leni se mata upu whaasoina runga le programe sunga e sauni se leni. Ia ta te le ta ua tuona i tū te tele langa o le tamaloa. Ia o tūla niu o atua, ma to o mai o to o le tui atua. Whatalo vatu lau sunga le liloia. Ia, e runga o le tāporo kalame, i le nei fo i vaenga o le fiafi malo le folau malo le ngā lue. Fatalo fatu lau tō whaasiat, ta te nofo e ta te maniti. Kua i ke le ngai, ngai introduction wa introducing ai kaiko. Koi kiki, koi kiki pa u mai au le langi. Ma roso i fua e lau tō whaalwa i malai, i ha whawhelo e te fo i le, pa ia male malo tātou o tunu. I so se tawhau le kerope, mai se lava ia songai e au na le atua o lo tala whaautu so se whata whai tau langa wa fo i le tau suina o le ipu vai o le ola. A le ngata fo i le o tupu mai o le atunu, whale tua matausi, ia, mane malosi o so se ainga ma so se lalefanga. E o lava i tātou whana witi, malosi i fua e lau tō wha. Ia, tau whi ko meru au, i se rovi fiu ki, ata lo whai iyo. Ata marota fia foi le ka ke fala kala kai lo ia lo na o tele le mo le su le wa o kanga ka foi wo foi sa mo ai manga e su mai ka i kai ngi ma ka via u le bi ele ngale le le tua wa to ali tai ti unga vo le ne yaso ia o mapu le tau le piunga ne le fale se lau e pio le tala i vai o le tanga loa opo o to fo i tua polima o faiva sa fia ngai ai ia bi ele ngale le tua o le ua tau mai le leilo sa fo lau le ta ofisa nei. Va vai a tu e te fia lo so. O no ke vai a kur ko mengi nei o te lo fatua se tala. O lo te vai tu le fisiri male tanga tale a ilungo le YouTube fo mai fa mole se tape fai se a inga le sunga loia. Ia. Ke mo ke kal. O fai so o ngai fisiri ai langa o te popo e ai i ta au fa alfa fonga. E fai e ali so ai. O mi o le kali. So se sa moa i e longa whaasingo mi. Oh. E eilo a inga i sa moa. Ai whailo ko o lua malau whaangau ko o lua. Ma ngai. I malau a fi. Ia, a whaafonga mai la o to. Wau kere kau ko suafa. Le tau te whaafisiri mai. E whaile a inga to e whaile to o lua. A fia kala ngoa se sia. O ngā mili la ia le o Laverne 0800. O le ngonga o lo ko o lua. Ia, o isi a fo i o le mana o a fusi o le o kangaka e manganga o lava fo i se i. Ui o lea. Ia, ma lo a fua i la ua maua. Le anga le leo le tua. E te sau kukonga. E te tau ai tau no mai. O le whaila o kau ki ngonga. Woi, ka whiwhi. E o le manga ia ngā si au porukala me. E whaasoa. Kau kingo. Aka. Lean ma fua ngā whailau kau kinga. Sole. E ua, o re mele ye sole le au i o whailau. O fesili mai wha mai o whea ngai ai le ngai kaka whai le ingi o ngā kusi whaasala lau o le a ma ngai mau mea ma. Ia. E sa o le miki e le skoinga. Ei. Moe ko inga mai o wa avenga ia a ngelua la kurunga. Ei. Ai la kua me kala ko inga la kul fekko. Ngai e fayen kalong isi lo. Ei. Ai mer ko inga I mai ko e foi la ile lo. Ai le ko e foi lo la le as. Ke ilo lungo ko inga. Al kia ilanga langa pepe sika le ki mai. Ingo le afile le la o mu. Ia o ngana e kere ngira la fa sala ko kuli mai la. E o me anga pe kala pe pesa o le miki ko inga. O le tala no o le tala no wiel ma to fior fa sala la. To fa pe wiele kere o ko vale ye beadi. Pole a. Ia pole a lava a. Ai a ma to feta wi a fusi la ha u kangaka. Ka ke fa ro ora pa. Ia. Au tala mo ia. Te whaalongo tu la upa, mara o sofa vatu whafonga le turu. Te whaia sa o tala ni mafuanga na lai no to e fo i e whaile whaalo i asiat.
Ngaluenga uma o usa o tele I whaingaluenga I Samoa. Na umala ua aonga le NUS o saulo I New Zealand. Langaluenga mua ngai ngoi le Navy New Zealand. Ia, kaksawe kau pang wala Ingilisi ai sa whaingaluenga. O, ia, o mea ke vai ai. O le ale guidelines le whaingaluenga. A ofisili aku lai policy ma guidelines. Mai kala palang. Awa kala ngoi menga, don't talk about those stuff, you're not a lawyer. O whaingaluenga I Australia, I lalo le immigration Australian melinga lai kaungu mai ale au sulfai. Refugees. O ula sa advocating le team sa o yei, e ka o le emergency response team, e le koe negotiating o le kungkalake. Ngā laku la kangaka I Canberra, e negotiate le kungkalake. A laku kaka lea. Whai mai, Canberra doesn't like you. Whai why? Because you're rocking the boat of our. But I only apply what the law says. And this law is from Canberra. Marikala kakale. You're not a lawyer. It really hurts. O sau fole inge New Zealand. Koe foi mai New Zealand so whenga luanga le kiuke in New Zealand. Iei foi issues I see pulenga mako kalango. What does the policy say? Don't talk about policy, you're not a lawyer. I think o le wha mai lea lenga la inga kuri se sa kangi malumo le akua. Malumo loko leanga. Okay, loa la va pe inkanga ka la ile winga le va pe e loko leanga. Okay, le lopo ia la ko le TN e yo sa kangi. Ai leo loko le sa. O ka o inga pepese makakalo ko nga le ko fi pupula mai. Oi. E nana fa ya tula utala. Ia wasi fa tu nei la o la sungo loia. O le si kaimi. E ai ia e nofo le tangata ilona mafau la iai whaapea mai. E ka kaungo ka muri ka iaku I le mea lai ngā ke ilua whaakuskala. Yes. E mana o ia o ka kango e whai le mea lai ngā ke ilua. Bengo ngā whaia. Ai ka akia le mea le ka ke mala mai mo te mana o ta ita. Wai whatu nei la utala lea lau sunga lo ia te whaamaonia. E ese a code of conduct, ma regulations, o mea tau broadcast. Ese foi code of conduct, o mea tau o podcast. E sa lau ka lau sunga lo ia. Sao leia. Ia, vai la ia. Vi ele ali. E ia ila ka ngakala e ngofu. O oi, o le broadcast. Leanga o le meanga e ko ke whaia o le kiwi Samoa, o le kiwi. O le mea lea au te tala no hatu ai, ma le mātou au nanga le... O le podcast. Ia o mawha e vo ingai upu e rua, ese vo inga le more. O la lau te tau, la e kango kau mawhai, ia o whapea mai o ngā wa e solia le mea lea. Wa e solia le mea lea. Ai e hanu e ke kilo. Fera o kusi a ko. E hanu e te tilo mai mana mai. O nga e lo le mai ku mai whape, no wonder why e la inga whape la le skaili a asiata. O le mea foi e tauna mana tua e masela vai la tau le fiord le kei ai. Technology is just break everything up. There you go. And the jurisdictions where you are now. Ele se ai mai se sia kung. There you go. A whape e se sia e sanga whai ki o ngā wa lenga o savali mai kongo ala o kala nga whai. Ai se si fi fai ki o le akua. So ngale lua la avenue se fai ki o ka I lau oe issue. Fai ki o le akua. Pea fa pea lo ke lo inga le fax machine le akua. Pe o mai ave o ingei le. Ingei New Zealand. Le jurisdictions ang New Zealand. O ingei le ke iai. So o le mea la kup. A wako ingei le jurisdictions ang New Zealand le judiciary. Okay, lo le o le mango al fa masingo la le sa o lo fa pea. O waste. Ioi. O le winga na le na fatu la tatala. Tu sai anyway. E sa lo mo ku e kere e aka mai ai fua mala mai fua ia mea. E pe no te fai atu. E sa uma it's all from the heart. A le leilo loko e le leia ka me au me fai.
ai a leanga nei e na o mea leanga ma mea nga mosua o le atau sa o lau sunga i le loia e muri tau mai se sim ta upu taua ai wopa na tu se ta fasoa o le ua autu mai le fai unga tusia ale fionga tama itai fa masino ia talasa atua e winga i le vaenga fo i le sa fa atalu sanga tuai ia le loia le sunga Samuelu pe mafai ona fa se ese ia male fa maru pe presiding or case le leanga e yailo na sootanga fa le e kalesia ma le o lo o tua ia pe molia le ala le pule rimoni ayafi o vaenga la ia ke fia mana ai tatele yo e mati ma se e tatalaina o le fai mai le la tu ina tu lunga ngai vaenga o tonga i fa Britania e te fai tau mai ia o matal talano atu o le sa ngo mai ia le fa masino ia talasa iyo e makeloloku o le wonga admitting e makeloloku iyo e le o awe ki a kongo o ko ruor ki a kongo iyo e o ke loku le loku palangi ai loku rimongi loku Samoa iyo e ia mako loloku mako menga e fai pengi a fakasinga e fai ia solulu e occasionally longo winga e masangi anga yai pe o le afo i fakasi le masinga o whatsoever iyo e mako ke a mako ki fa ia ingisi au kai ai alu le saunga ngeme o le si me wo vai kunga wo kelinga ngof wo fa matala mai e fa masingo ia mo me o tiuri ai ko kongo le loku ma me fa penga I'm not sure pe necessary le me anga i fa unga ai muli ang ai fai mai ilalo ai o kura fongo ma me fa masingo ele ma lo si nga me ave o se me o se conflict of interest now you've read nga na mo whatever no mana foi va tu se esi sila what's your take am fainga e sa ngo mai ma e fa mala mai e se e kula fongo o sa mo conflict of interest e se ka ko kula fongo ingi usila you know makwa confused am fainga sa ngo Vaftaia sia tamal fafsili ia tuluna foi pa ia o ila to lo o mia to fia le tato tunu mai se lava ia ona e tā ua ia o tofi nei e lo ni tofi mo se tangata o iei taimi nei we all caretakers i wala au ile i o tātou o langa taimi nei ia te aula o te tala noa i le issue o te le tala noa i le i le tangata le na whai al whai unga ona e tā ua ia pe atala noa i le issue ona i e au mai e fo i le manatu o ila tau fo lo fa fonga mai nei mata o pumva pe ia ole ala fai mai le tule o le fai mai i le tule ai se fai sa utala sa o fai tau le fai unga ana nei au tele sa mo fa finga longa no mana tu ai se case sa fai Papakura District Court Papakura i nei New Zealand ile lua fe lua o sa observinga ia le se tasi fo o lo ia a laile umale le aunga o le lo ia o le famasino sa preside le case lea o le famasino le sa faila na tusi ma ave isamo ile vai taimi le sa ye fo fa fita uli le judiciary mal parliament vai taimi paloka nga uma kungi e malama le lasto ina palangi nei le i o tātou tangata Samoa. O le mafuanga e lai o na whaila u whamatalanga ma kompea i le whaiunga le whamasino le whiunga le whamasino i Samoa i le whamasino New Zealand. The key witness i le case i Papakura e turn up o le whawhinge Samoa e au loku mal palangi lea i le ekale sia Anglican. Nga anga wa aia kual koe inga le whinge lea confirm koe inga le whamasingo lea. I le whinge lea penga ke loa inga ngai e la ke loko whakasikala le whinge yes. Ka ofi ma le case. A whai maikala le whamasingo o lea la recurse ngai a. The key witness is a member of his church.
O le fesili la. E la ke pa ki whakasi ma le whinge i associate whakasi i whafole loko. No? E le malama fo i whinge i le o langa, le depth o le o langa o le whamasingo. But in the interest o le kula whongo, ma le puipuinga o le institutions of judiciary ma le kula whongo. Sa mangaku le whamasingo. It's a must. Alu ese ai sause si e whai le case. Kusa lava pe nga o ngalo loku e le fe kalangua. Yeah. Onga o le principle le o le conflict of interest. It's a common law principle. Kusa o i e whaonga ai le common sense. Ei. E ke wa ai fo ila e fua i luma fua i kua. O le ale wa ai o lo ke whai kau aku le the guiding principles in New Zealand fua i le disqualify o le whamasingo i le district court. And this is the lowest court i le whakulanganga New Zealand. O le sa wai a judge is disqualified from sitting in the circumstances that there is a real possibility that in the eyes of a fair-minded and full-informed observer, the judge might. The key word is might. O le upulea might, o ke wha Samoa inga le situation lea. I le kalafuile wha Samoa e asa le whaiwa, ai le asa masalo. I le vaai al kangaka lay person, ngā anga kuua o le ama le e ma le i, whapea, ke le o le possibility, o longa winga o le a whai ku au le wha masingo le kakala. La kakala ngoa la i melangi o loku ai lo loku whaakasi le whale sa e kasi, whaia activities whaakasi. O lea la ke sao whaingila i o ele la e kama e whaiunga. Au maila i le whaale ngu. A whapengila o ele ka mali i le ke wha o sala. Po o e whaio ka mali i ke wha mangalo sala i le whaakulanganga i al kongu. Lea la o awaku ngei le maka upu. O maka upu ka mali i sa lua ingu awa vai asolen ke ngei ai kama waku ia o singa seling. O songa alo po o sisi o lako a inga lau wha asala ngu. I lo ma fau e ke leo ma fau mele ka ki no moe. Ai le ke ma fau nga awa malua kala inga fai. E whapenga because we all humans. Taole. E whapenga la le apala inga o le conflict of interest. Ia ila kou o lo whaia whaiunga i kunga whamasingonga. O lo popolenga. O le maka kua kunga ungi. Ei. Ai ma fau ai fo. The system we have, the system of judiciary we have in Samoa, it's adopted mai a kunga ungi. Onga o le kako system fa Samoa, kongo ngu. E whai unga o ongi solikula fongo makuia, pa o ke whaafekai o mawhainga adopt le system ale Westminster system. E kukusa o mai le kangaka makiva, ma le kangaka mau i le waai al kula fongo. A o ku ainga positions la le whaapea po le whamakalanga mai le fionga le whamasingolanga ia for a reason. I do have a concern as a lawyer. Because o I kongwale la set ai ingi whai unga whai ai reference ai si fo I whamasingo le lumangai. Ma ila kou fo I ole a kulai mai I kofinge. Ma whaapea mai. Ia lenga whai le lawyer, le fionga lawyer, lenga whai le ale kausanga. Why not us? It's like wa makanga ma veke vaange ale whawhanga le kungu. Wa makanga ma veke le institutions o le puipuia I le saolokonga o kangaka. Ma le saolokonga o kangaka I le justice. Ma lo whawtai mana ia lo ki tala ino le vaenga le amatanga. Awa o le mele pe e mali e ngang o whaakua o pe e mali le whaalo le whaita watu. Ryan, if you can put this the English one while we're discussing this. Le lava tu le nai vaenga ia. E te wafunga mai lava ma whaasoa. Ma e kango e ke kau. E o ki rele le umaka ko ingirisi. A wani mo mia fose interpreta pe yo vanga. Fo I le lenga o kukuru ma a ke isi wa interpret. A le lava tu ase I matatara no ai. E te whaitau fo alai oe. Nai vaenga le na. Nai e le vaenga le church affiliations with Honorable Ayafi and his wife. Ngai piko ai lalo. And then the next one na whaamole Ryan. Yeah. Ona e amata whaitau ai lola ia lea. You can read that whole
Ka unga mena pakalafa. A parkalafa le ua tu ina tu lunga. Ile vaenga su 5, su 8, su 7, su 8, su 9. Ia sa ua male vaenga na ile Peace Chapel tu lo wale kalesia. Ile vaenga lo na lua se fulu. A o matala noa tu waila. O le vaenga le peuke akai. O le saungoanga le whaamasingo as if o li mongi. Malonga ko alua. They are nobody. Like pengi ka ngaka ele iloa. Pamaila na saunoanga wa ukango i whaasamoa e na upu. We hardly talk or pay for ngale recognizing kusa ko kiki famai are servia o ia o le whaamasingo. Li mongi o le whaipuli. Ke roi oi ka mai pepe whako awhanga uanga ngafiele wa ia li mongi le ilo. E nana o whai atu. E whaafewhea nga describe mai e le whaamasingo nga langa mafukanga as if pay she does not know him. Whenkai o le, ia ke au ngō whaikau whai mo mawhauwhau. When you try really hard to explain and justify your positions, o ka ngia mai ai, o lawa e ka mawhai e ngā le mea sao, ai lawa e whaalia le mea se. Wow. So, ngō whaikau le whai unga, and it's very details, but it's like, why are you trying to justify all this? The fact is, o le mea mongi ma le mea e le mawhai se singa ngā whaasenga. You are in the same church, you are in the same religion. That's it. Yes. E wheo lolo pea ngā whaapea mai ngei. E ke lua mai le ngu e kas. Ai ke lua le ainga. Iranga. Ai ke lua le ainga. It's really hard. Ngō kango o le whai unga lea ngō whaikau e ngei a ke alkolu o whaikau hoi. Ngō kango whaikau hoi se lesi lo ia whawhenga luanga. So whai le lo ia mai, is this the status of justice in Samoa? O la lau fisiringi e tangata nei. Yes. Matua fisiringi a nana o whai atu. Wala ngoli unga lam. O lesi vaenga no uwa ai mo o whai tau. Ua ti teo se le a fionga le tamaitai whaamasino. Le ese nga o le tūlanga o le ti a kono o lona tu anua. Whamai ere o ia fo se ki a kongo o ia o le wharekua o ki a kongo. E koi ki a reka o mawhai e kango e kāwa vai ese mai nga ia e peise mea fo ilele o lai iai a ele fie iai. Au tango e tuu wha ia te auia. E pei o longa kingo lai o. A ele o fia kingo iai o le mea le la. Ona o le tau mawhai a uange i o ngā pisia pe pisia. Ile mea le whai aku wai e kongeki. Ona e lolotu. O le sila mai ngā lau sunga le ile li loia. O le wa uma na tui na mai whala wa i tele. Ia le moli mau wha atau toina a le sunga le whawhia ngai ngā. Ia le lato le whawhia ngai ngā le Peace Chapel ia Pastor Unoi. O laenga ke io e ngai. O anga maa mo e umakanga kaia. Ai e ui ai le o whaape o iei se vaenga e fi affiliated sunga le whawhia ngai ngā. But o lai wonga io e inga. O anga maa mo e. O le whaatita inga leu te whai atu. E wheo lolo mai. Pe anga whaapea mai e loloku e whakasa, o makuro le whakasa. Ai ese ngu ue o mai ai. E sao leia. O e tau a, e makua wala la le mea ngā. A o le mea le tau e lolotu whaatasi le Peace Chapel, whale sā whaakasi. Ngā o ngā, le lau tala noa tu fo ia uia le mātou, o lotu e rua mako roku. O le loku pālangi ma le loku Samoa. E a maka le loku Samoa i le varu kai au ku o le se furu, a maka le loku Samoa o le loku pālangi ku o le se furu. A maka le loku Samoa a fo le se furu ku o le kasi. Ai uma e amau ke minko a maka ngakange o isi aie koe ngau ngau e whaau au pēr i siroku. E ngau ngā whesu ia o mai whafo mako ruru rima e sawavari mai la kou mako whaakarofa. E whawhewhenga whai mai e kua i ngā alofanga le whaavaia whaapea wha mai. E fo ile le e mo ia ese lotu e le whengarenga lea i e le... Ia te au a e mawhauwhau i nei. O religion is something e kauke share. We share the common values o le faith. So kusala pe a whapenge i ese falsa. Ai e iaia kai mi e whai whakasinga wha le au loko. A o kangakangi le e consider o
po i lākou o kua asinga po i lākou e whaurulu e ke leo. O le vaai e lākou ngi lalo i a lākou ia. O lai whapea. O lai e so kanga. O le melo kam whai whamakala. In English, how the lay person look at these connections. I say alainga o falsalea, they believe in the same values, they believe in concept ma principles o lea o a ofo i lea e ka le sia. Pe ke whai mai ala e le kalangoa. In your mind, in your conscious, you already have a conflict of interest. There you go. A whapea ngila, a whakaika ingala, a whapea ngi yo oe ma, a ve esela vaenga le, these names. A whapea ngila oe mau, e ke loku pālangi o loku Samoa. Ai kau ke whikau ia. A ongi ngā whaise whaala ve lawe ar kou ainga. Ai whapea mai le kai o lafu mamoe. O le ale ke maua tō neita. Pe senge, pe o leke ala ko e wako e lau kaimi. Kau ki ko tō neita o ma? O kusa lau commit, lau mawhauwhau. O leke alu e ave lau contributions. O leke alu e ave lau interest i o. O lau kaimi leke alu e whaife au se whaala ve lawe. O lau senge leke alu e ave o pe a whapea o meanga ki ngā whakienga. That is your interest. Ko ulo i luma male upuka o conflict. Ua makua ke le ar whale ko. Ua conflict le interest lea ifea i ko kongo le court. O tato wa aila, ole winga lea leina o whai atu. Ai sea lava o le fesili a lea. Ai sea ua musu a ialu ese. Awa o le fesili, o le mea tu tasi lava. Po le alanga whai unga la a whai. Kuloa with much respect i le tradition ya Samoa. Yeah. E le se karikongo wai. Absolutely. E sa ala utala, e mwhai no whai. E le se karikongo i le whai unga lea la i whaia. E le principles o le equity il kula fonga. And that principle le sila fia o mai loia. If you come to the table with, discuss the issues o leke involve ai fo, come with clean hands. There you go. E lea o ngala, kusala lo umanga e kango fai whai unga le pe o mele o ke le whai kau ko ingele fo sisi le lea kungu. Leo e kango wha makala o mamai pakala wha ummaia. It's like o leke kau ma whai e justify. E leo mamau lima. Vai la ka koe. E leo mamau lima e le mele ke sao whai e. E ke sao whai me lai lunga i. O le mea lau ke ia au, my concern is it will reduce, it will eliminate the value of the judiciary because of decision makers like this. Le nā tonu lava. E ala kongei. Ai ai fo is ka mali o la kung ula kau avea ko finge se ka mioluma. E wa fa ma sangia ai i le fa masingonga malu. Please do the right thing. There you go. O le winga na le te whatuela usunga le liloia. E matua hofo alo o loko i lea ku ai ngāta. E le whapeka ki whaku. Ai a whapeu ta fisilingia pe ta te nau e a walanga olo i leanga wa ata te whaalolongia. Ai a kula i mai langa i ku ai ngā whai unga to the most simplest thing. Yeah. E whaingo fia. Pe ango ka whaku i ngai le wins le ka ke whaku ngā ruenga i wa akala ku ngai le wins. Whaka ia so ia. So le e mauro ka kilo ku le sa whai mai se keirua. Ia ngale sei halo wa ai akala ku iei. Refer E refer kai les kanga ai mga kua mai. E nga o ngai loa mai ai ngi voli lai fai wai ele me fapenga. E le o tala no ma tua e isi o a kausonga lai le win. E matua matole ma fuka ke loa e fe o lo le vale o famasingo le ma mali mongi o sau. Kama foi ngai nga kausonga ai makua o lare ingi kia ele me o fato atava ai ya pe akamingo ia ku kongo le win singa kai. Koe sa alfa fa finge koe e fala kusanga nga sei lo me ai ka fa ku no mai vai sa so ke e lo ka refer o e langai conflict of interest. Langai conflict of interest. Yeah. Ale ngai ai matua fiu ai tau fa ya tu nei tu ainga o ulaya o fisili lo ma fofo wala nga le wa apili lunga le Supreme Court. Yeah. Le tu langa le Olea, what's next? Ma si vai nga ma fai ai ona uia walanga le walu le Supreme Court. Ma fai vela Supreme Court ona mai se tu ai nga vai nga overriding a me fa pe. Yeah, ole leile ole system le Westminster system because you have a right to appeal.
a mafau i la le whaamasino leua whailana whaiunga i lalo le district court. Ai leua ave le apili. It would be so embarrassing ai au mai le whaiunga le apili. E whaale au ngā lau reason lenga whailau whaiunga. So, e le ai la ale court. Wa e whaamasangia le value o le institutions o le upholdinga le kulafonga. Le wa e ko mawhai e whaamakala maangi mea. Ai aka ngia mai ai. E ke lo manga o ke alu ese male case. Nanga ke rua loloku markaka le. Whatever reason, that reason is a conflict. O le conflict nga sa kaunga afa ape mamanga ia mai le case. Recurse herself. Ma fa ape a ko ia le mawhaingo o whaia le case. Le la refer le court. E appoint se fa masingo nga ke va ia le case. Au mea umai wa ka umai ma le e ka le siama wa fa masangia ai. These are the reasons I hardly see is fa masingo ingi usila penga fo I cases I sia kung ka fai ka wai. They hardly mention this stuff. E ka mawhai justify ai. Le mga o yalu ese. Ai fa masangia le conflict of interest. Ele ngatala e ruala mea le afa mamasania I nei to inga fai unga fai fo le pule manga fanga falele o le fa mamasangia ai o le fa masinonga I le vai atu nu I fafu. Ma fa mamasangia ai malengo ka ulele o le kalesia. Walanga fo se o ka ko maro pipo ka ko le atu upu matala. E po o le afo iso nga fia ngo fo mai e faisanga fai unga wa ia te au fa penga. O le afo iso ka fia nga unga, o le asa fai unga e nanea, e koe nga ngea pe afa pea, ele I fonga inga mai, e ke rua roloku malimo. Pe ke rua le masangi, ia, o isi e kusi mai e makua best friend na, ia, turo. E isi le lau ke fa pea mai e best friend, ia, so and so, pe no te fai atu. Pe best friend pa ia la fai, ma la fai ia sa lai. Wala vale mere ke sa unga, wala vale roloku. Wala vale nga. Iwe, wala vale nga. E whailua hai. A lela se whatura utala lela usunga le lilo I ona tame ile si vaenga ma. O le I si vaenga o lana forasanga whapea mai. Kero ilo I po sa o aino vai tungo whapea mai pe ele I tupu ese. Ele I se whamasino se me whapea ngupu mua si tūlanga. O le conflict of interest. Ai mara tua o le no uwhai atu sa tupu le mea lea. Nga kupu I leu te tau so o tuale suafa o le whamasino le a Amperosa Roma. Sa kupu ai le mea le case tau sang 2 years ago. Lena ia na withdraw himself. Ile presiding o le si case. Wa o ia sa kaunga whaia. Ai onga o le mea kongua le e loloku ma. O ina iloa ile e iloa fo ile le whamasino e lo loto to wha. Le whamasino lai fo I na te whaialinga luenga ma le whamaoni. Ma le fo I o loo muli ta I le whaatautonga sa whaatautoa is whamasino. Ona ia tau te loa e whainge ia o kai au fo. Awakau ke ngau le ia. Ai mangu le upenga. Mangu ile institutions lenga ko o lunga lo lima pen ko lo lima lunga kuspa ia mai fa pela e whaia le whamasingo ngā miokong. Ile whainga o lo kiuke. O ia e le ka kaunga whaanga loa I maisea ia ma kou ia wai kongo le whioro le legal professions. Awangi I ngalo ia kako. The fundamental of justice is the right to justice. Everyone has a right to justice. O le upu lea o le right, leiko kongo o kulafongo. O ke whaasa moa ea uia, o le sa o lo konga. If I maiskangaka o le aya, I don't like the word aya. Le anga e kangolo koe whapalangi le upu leo le aya. Or interruptions, interference. Nga whape lola ia lea. It's a human interference. It's not a human right. So everyone has a right. Every human has a right to justice. Pei o le ka ua le Universal Declarations of Human Rights. O sa moa fo. O le Universal Declarations of Human Rights. Le fo ia pei se le ke lo kula fongo o sa moa. Langa whaka ua sa moa. Pe on kako ilo fo il kako whaavai. Whaavai le kua. Ma o kako o kangaka kelisia.
E lea ia la se senga o le whamasingo le manga o ai whaonga le power, whaonga le kofi la wa iai e ngā ke overruling ai ngai mea. Ma le ka lai kus pa ia whamai o le pe o le sume, la whale. Sume paro kangkang. Ia, e ke le ia le se meo iai kom. E o. Ma le apa mea ka di. Nga. Ia, e pe alua ia ai, e pe al me vanga le, e ingo le, la whale pese kamiki. E ingo le fuia le, e ingo le iau le whangpia o ngā le fuia. E o ngai des. E pe alua e fua kua. Ia, ai o le u whai mai kala kangaka. Le nā jonua. Mai o le vaenga fo ilea e te tau ona whae te ai. Whae te le iai, whae unga. O i fo ia leina whae tula utala lau sunga le lo ia sauni. Se le mai mau pe a whae e filongia nge ingi fungi whae unga whae pengi. A wai peino ta whae atu. E kusa peia le mea lea, it's black and white. Yeah. It's a black and white rule for le ke rua loloku, conflict of interest. Ke rua whaingaruenga, conflict of interest. Ke rua ainga, conflict of interest. Na vai ka koe, simple as that. Se i vanga ngā o iai se mea e ke kaung whaalilo lilo ma e kaung mawhai e kangu mia. Mana tua mai whaila. By all means, o le mea lea, o le case lea, o le case o le masalo mia, o le kua ia se kangaka, makua laua lunga, makua hot talonga ingoa i meo masalo mianga. Iyo, ele se kangaka, ele o se kangaka, fo ile o se whaife au, o se kangaka, in fact, fo i o kangaka lea, o lai guilty mua, isi mo lianga o contempt of court and parliament. Mga kua o lai guilty. It's just in ia walanga ngake o loia. E guilty, kusa pele so fasalanga. Am I right? Yes. O laua noti lalo. Wa guilty. Kusa po lai wha pea le i whaia se whasalanga. I le vai ia whalakula whango. A wha pea ngila whakakainga lau ngi New Zealand. I deal with directors, makampangi kekele. O ngila nga o mai kampangi ngi i le bank. Po angi dio se iai. We have to do the vettings. O directors la. A wha pea ngi i le mākou, i la uianga luenga, we ask them, declare penga iengi au convictions. Up front with your convictions, and then we will take it. But if I bring you 5 vettings here, and then you have to explain what erode le mako trust here oko. O mea kongoanga whapea. It will erode le trust o kangaka. I le justice. Le ngā kongo. O le amakua i le koe kali konguinga e se si le justice wa whapea o ile whaiala o case. Yeah. E o fuila i lo ia o ile whamasingo. Ia ke au. This is how I will treat the situation. Pe a whapea o le decision maker. Ngā ngau waia kua i parties makangaka ia involve. Longo lo le lo ia le defense lawyer and the prosecutor lo ia involve ai. I think I have a perceived conflict of interest. Declare more. They will make a decisions. Kala ngoa lako, mawhapea, o le asau wa ai a whamaka e anga waa le fionga le whamasingo e whaile case, o le ua sau ngoa mal whamasingo e iai langa conflict of interest. E a wakulai i, o i loai, we trust you will do justice based on facts, not based on information so le. Yeah. Anga whape, and often o le tweetinga o le conflict of interest situation whape. Up front, e se la ielo le approach, pa a whape ngek whakalkali se i a palai aku se si, pe a waku se submissions e questions ai ia le conflict of interest. Ua kangia i, o le ke kamawhai ele mele le ke mga o nganga. O le ale mele ke mga o nganga, nga o le a kua langa sila fia. How do you sleep at night? Au le ke ala ku le fale. I lo ma fau awa pe kako uma e ala kai au whait kakalo. O le fale whait kakalo. E le o kako ngi angelu. E kau ki kakalo fo ile a kua. Po le aso uleanga. Ai le lenga e kango whai unga sese. E ke ala kula le fale ke ma fau. Why me? Mai o toi ngā mea whapene, e o atuala e whaile case. Wailo vea. Yep. Wailo aale mea la iai. Ioi.
E o kuala e fai ua i role le ia taipe ia mea foi o le foi e ngungulu aku foi fai ngau le tribunal ia ar matanga ruenga o leo leo. O le o la ia afia ia komisinga. Ai uma enga e kofi e komisinga le peno. Ko e mori maur komisinga. Ko e fai e komisinga fai unga. E o fengi mea fatu a ono o le mea lai ta o to mai ai tu la fono ma tu langa fa pena. O le vaengala na le na ta fai atu. E o kuala e fai le fa masingo nga le tribunal le asi foi malo le malo. Wa le yunga. Waka koiloa. Yeah. Waka koiloa ia o le ale si o le ale me mai mawai fora kai mira nga me o la e fai le pule le fai unga. E pa wala me le na la ina fai fora na me is just to go through the process. Tick the box. Nga le tika nga konga. Pese bucket list foi nga le Tick the box if I look at yeah, we go through the process. Yes, nga le power me yeah tick. And that's not justice. Yeah, vai. O le mea fo o te loa si le fia e public servant. Ia sa e ngalua fo o le malo i nei. Public servants, we enforce le kula fongo. Yeah. Whenever we make a decision or determinations e a fia ai le filifilinga sa o loko se kangaka or human rights, we have to do it with open mind. E kau ke o mai loa i se determinations, pe kau ke o mai loa e fai se suenga e sa ili ai se whaiunga. With closed minds, o longa winga. Waka ko le au ngang ka ko o mai e whaiunga lea. Very interesting, pe umola ko sanga lua ele loa. E il whamasingo sa malanga mai le Loi Nelson. O ngot whaia onga, e best friend mal whamasingo. Sa ofesili e le whamasingo lea. Just as sorapling o le o spalang. Whawhewhenga e ka penga e ke sau e whailau whaiunga mai sau e su ele case. Mai kala whamasingo. We all humans, and it's not an easy task. You should not, as a judge, you should not come to the bench with a closed mind. What do you mean by closed mind? You already make a determinations before you come here and see all the parties. You already make a determinations based on information you have. Male information so lenga e whaalongo ai, without you seeing everyone. Because ole ke lo isi kaimi e judges read body languages. Pa penga fuilo ia. Onga ole me piko siri anga ka ua ile maise ai a cases ole me va ai ai. Penga iai sau intention I mea ngai. Ele ma whainga kango koe piki runga le ipu pea kai. Ainga e ma fau kango kongi lau le ipu kai. Penga le ua. Ole va aila ngā ia wha ale kula fongo. E maalia la ia kia, onga ole kala le whaamasingo. You should not come and make a decisions with closed minds. Otherwise, there's no case. Ia e kango ngila e fua ma e mafau I comments angi fo I kamali I le kau like peo whaamasingo justice a sorop. E ke saulo e ke closed minds. O longa winga ua Lucia ka kōku. O longa winga ua peika ko North Korea. You have no voice. It's all about what I want to say. You will be selective in your reasons. You will choose what you want people to hear instead of you be a very open mind decision maker. Wow. Tako tu malononga. A fo imai. Se ma ko ya fiel tribunal. Mai unga ia wa yaile I unga fo iele koru fa maungia. Ai lua ile fa maungia. Pe mai te tomaro.
Pacific Easy whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase pun whaelonga tupeta i lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se pun whaelonga mo Samoa, lua se pun whaelonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu i aso whareino wa yaso de tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo i le whabitoa e nao le lima tala al tongi pia e whaonga i le Pacific Easy mobile app. O lo avanoa fo i le direct transfer ti posi mai e lau tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni la whaino au tupe whamamoli. Ai nga whapitoa. Awari ngalo si lia male fitu se fulu a tātou la lau whaasopoli ai New Zealand. O lo avanoa fo i a tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisha whamtalanga bala au le telefoni o Valuselau o Tasiona ono pe siasi i le apia fōringa Pacific Easy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. Provatile ua jala titile a foleono. Ia i le tatou fa sobre sunga le loye ya sauni. Ola ta o mai sauni lau sunga le loye. Ma ta upu na matala no ai le aso lua male tofa ya li o fa tau malama o le malu le malo o lo fa malo lo le tumau. O io se leo sue. Ona o le mata upu la volo tapisa i le temi le nei. O le ua mai a ia le tribunal po se ilo ilonga fa aloto i fali. Ale matanga luenga mo lianga i lima fai faasanga le sunga ya lio ua faamaonia le tolu ae ua le faamaonia le lua o le tolu la o loo faamaonia pe ona saunoa i le sunga ya lio le maporokalame le asolua le tautai ai e ao fia ai le se mau faapea se molianga faapea o le unauthorized investigations po se vaenga faapea na e le faale tulafonoina pe le i faatangaina faale tulafono o sa na faile le suesuenga ia ma molianga lava e karikukusa ma molianga le aina ua ofisili le sunga ia lio a ala molianga na ua faale au ngaina ai sauno mai o le ua faale au ngaina le vaenga fo ile e faapea na tele isolia se vaenga o le code of conduct pe misconduct or something like that i tūlanga le whaatinoina lonoinga a koe whaaupu i sesi i tūlanga le mawhaasoa o langa i e whaia lava e kusa ai o le code of conduct a leo leo however e peye kauakangia mai ua molia o ia onga ua ia leo sika ia pe saka konfesili o laula whaafisili lau sunga le lilo ia o lio o le leo sue a lea pe e sau le whaako whala inga le au mai e kome singa po le mingiska sa le kakaunga e whaia le sue enga renga o laula fesili so malamalama whale tūla fono o menga yo leo e specific kai milau ke whaia yo lako kiuke
Pe e whaasoro a koa lava pe a whaape o oe o se sworn police officer ai mai se fo i o so kulanga wha oe o se su. It's a very tricky situation, Asiat. O le awhionga ia li o le detective inspector. I ate au. A whaapea o lena whamaonia le i whai was unauthorized le susuenga le whiunga ia li o. O le fesili la o ke fesili ai. E iai se guidelines. A leo. E ka umai ai o ainga ke authorizinga. All investigations. Ei. A whaapea le eise guidelines. O le a kongu lava le malosi anga not leo, but the role as a detective inspector. O le mea lai mali ei. A whaapea ngila sa o ngā ia le whiunga ia leo, for example. A lai ele o on duty, and he misbehaved in public. Will the police department have an interest to bring him to answer some questions about his behavior? O leo winga o laukala. Police officers, I was an enforcement officer, not a police officer. We were told, you're 24/7 enforcement officer. Yes. And I always say, I'm not paying at the time I go home. So if I see something and you guys have an interest in that from the criminal point of view, sorry, I'm not going to say anything. Ai mafau ila ko inga situation whapea. A whapea fo ila nga saule a whiunga ia li o le sau sa vali po le sau nga ia ka whau. Ao laiva ai inkangaka o lai behave criminally po whaingi winga sorikula fongo. I lunga o kula fongo. Ai umai fonga ua involve ai leo le su enga o se kangaka sala vea po umaliwa i. O le ale positions ale makangaluanga. Ia ke au. Employment law is a totally different kettle of fish. Because ele kakaunga peisi nunga ele personal interest ale kangaka le faululu en makangaluanga pole organizations. Unless it's already written in a guideline. Avapela le fai mai o whaamaongia sa fai eli o le su enga ele authorizing. O la officially, who is in the policy that's clearly stated if you are a deputy commissioner or commissioner or all investigations regardless of how small or big should seek the approval from so and so and so in this rank. Ele se mea. O le winga lo tala wo la vau. Le anga sa fisili e se tasi o fa sala lau. O le fo i o te o le ia te au de kilipi lea. Le o te se feinga le le kilipi lea. Na manino lava le fa fisili e se tasi o tama ita i fa sala lau. I Samoa. I le fioga komsina. O su enga uma ana makanga ruenga o leo I mata upu. E ka kau o nga sau uma ya o e whakanga. Whako a whaisi su enga. Ai kali le ko wha ya au pa au po le fionga komisinga. Le ai. So why leo? A foi la le winga le fetela utala. O le manino le tani. Wha mai ele ai ele o maka upu umai o mai I. E o maka upu ai o mai ai o ila lo le division lea le su. And if afa apela o li o le detective inspector, o lawa ye li o le rank lea e umalo detective inspector, o lunga aku le ye superintendent. Yeah. So lo le makomsinga. So yeah, it sounds like it's a personal vendetta. It's a personal vendetta wa ele me wale fia ele fa ulunga makanga luenga o leo. Ele susunga ya leo. Le leo wa su I au wala fa leanga. Instead, follow the process. Follow the process. Afa pelo yengi mea kuskusia o yai. Because ele mafainga kango make up things now. Pe fa ngai low position. Yes. If I pe o lau word is authority. Oh yeah. Fa ko lo winga fa pe na wai ili stanga te fa pe na I'm the boss. Even though o laile o kusia ko kong leisi malo si angai ka kaunga e fai. That's abuse of power. Yeah, well, probably refer to that. Yeah. O le abuse of power pe afa pe e pau lava I ko inga conduct e makua I fainga ka yanga nga fuli makanga luenga fa pe ele ai so wa ngo ko mo. Ongi contact o lawa e committing a se crime. Fa pe sa e alu ke ka fa.
anga e saule lau ka avale suki iskangaka. Au nanga e onga. So you commit the crime. E ke saula ilo for fringalunga, e whapea ku fringalunga, se umare court case. Nga whakoa kako, because a whapea e kilia mai oi o. Longa wingo le warning e waku ia oi. O le mea voila e ka kaunga mawhau whau oi. O lai e kau mawhai na makanga luenga e sak ia lio, po o lai kau mawhai e avese warning ia lio. I will be very cautious pe awa peo o se employer. Because awa peo le mea se mua lea li o lenga whai. E le ka kau fo inga lako whai ar whai unga. Because Leo has a right to appeal the decisions on makanga luenga. O whea lai ka aki ele rights nga. O whea appeal lai, court. Appeal from which is nga kongu lewa mingo yeli sunga ya rio. Ai nana to fa ya duala nga ato fo I mai le unga lewa au mai. Wai o me fo le tamina tasile na vai nga le fo wa na pe e fa sia to ele ke sia sunga ya rio. O lai o me ke minga ele au mai se written decision. Ala o text ya rio. E lau le songa fuanga ke ngai le unga le tribunal. Ka o mai lo e rio ilanga keisi. E melia kulo mara keisi me fa peato. E se se me nga ele ka o lea tio na o le mau ke le I maua. I haven't received a written decision ale tribunal. Ale wo ko jump le kan ma ko fai mai o le ala le unga o la client. So la wo to tolo which is o le prove le nga o le mistake. Yeah. Lena ma fa so I mal sunga ya rio. Ono o la wo to I sauro mar fa marienga. Ko ko kula sia ka ko ambio les fale le longo winga. I say ko in other words, ko kula fale se ka ko pe ko written decision ne ole. Even for I ava pe o langa ka ngo fil va enga ave sa ole la ko texia lio. They violating le privacy o lio malanga loia. Mankua e oso lo leo kala ngo le client. Ale loia. O le ale va ayer kula fongo le va le loia malanga client. Ava peanga ave instructions and every lawyers they will instruct the other parties. Awangi karangoai. Awangi ko karangoai la client. Every correspondence come from me. Ava peala le text le lo text yo. This is a violation of Leo's human rights. Wow. Le pui le constitutions. This is bully. O inga lola la ave lo le court. Where's justice? Yeah, okay, lo volke si every lawyer have their own merit. Okay, see, okay, lo experience. But I hope they have sa all constitutions. Wa violate le right ali o ilalo le constitutions. Langa right to justice. Wa preach leo. Wa le kalango leo o le lawyer. Ai lo sa o I ali o. Mangkua. Ava kusa po la fenga luenga po la fa malo lo lio. O le mafua anga nga lainga nga sauli o e face ma le tribunal leo. Because it's a legal matter. Yeah. O le lawyer. E le ka kaunga ka ngo file o leo e skipi lawyer e arsa o yali o that's where they become so personal. And no le fesilila. Does Leo have a right ilalo le constitutions as a civilians? Yes. Because o loa treat el vaenga ia Leo. You still our employee. La life up here, kau ki karang was straightforward. Little did they know, o le wa ile legal matter. Yeah. O la fo ile legal representative. Yes. Ale kangaka. E ka kaunga kou through le lawyer. Wow. Mana yer vaenga wuta fa so ai, e peila ona o fai atu. A fuala ile ungale na sau o lai o keili o ile tūlanga o le conducting. Il whainga o langa ngaluenga. Ata tiro atu vaenga e tele na sāti ai, ma vaenga e ono a fia ika kūlanga wha employment. E ka ke kilo I vaenga I e lua o le poor performance, ma le misconduct. A kilo na ia I le menenga whai e li o e tūsai o le unga lenga sau. Sa poor performance li o? No. Sa misconduct li o? No. Pauale mele whai mai. Unauthorized. You're pricing. Investigation. O le sila lea o fili lau sunga le liloia. A fai o le komesinga e authorizing, for example. And even if the police commissioner o ianga ki authorizing, e fe kaui makor kula fongo le koe a mai e ia le authorization o ia le afia. Remember for conflict of interest. There you go.
E nganga o fai aku wala nga wo fo ngi mo ko kilo o mar ma fa karangonga ma le uso na nafi. O ile so lu. O ko kilo. O le ya kangia mai. Wait a minute. Mana tua fo ira mafu anga nga lai o nga alu ri o fai so su enga lea. O alu kama le o Samuel. Mata o ile sunga ile mingiska. Ia la auli ira mali toa. O a o le ngei nga fa kongu wa we kulowa. Wa o po ile to nana tia o la o lunga ile e ai kai mi nga fa kongu wa o le ala. Nga mai male fanga. O ke sa we kiri ai oi. A o mga kiri oi, kiri olo. Tulo. Ka o mai male me ma mo ai o kai ka me singa. E oi, a misi ka me singa. E ile si pokokonga ngai fai u kai i Robert i fefo i Stevenson, Robert Louis Stevenson. O ngale si le si fa pa anyway. Yeah. O inganga o Sofia ile o le mori maula kamale le arua ku mai ma kulanga uma le ile loko le mori mau. O le ye affiliation so la au malosi. Yeah. Male ai tulo male ai sa. Yeah. Fala au fasainga. O se kasi la ngoa le la mangu ia ai kokong. O le suafa, o le komisinga. Aisha. Fa fonga ma fela si mai ma fuanga le na te fatura te tala. Isu enga ngei mea o ke ofo i ngei komiki le nga kofi. Pele ia wai o le fisili lai lo ma fofau. Wila sunga le lo ia ma le fala utelenga. O ai le kanga o ai le ngoa le lau mangu ia kokong i. O le top cop. A faila o sapela mai that's if. O sapela mai ele kula fongo leo fa apia mai. Any investigations has to be authorized by the top cop. O le top cop le ngoa le afia. Le masalomia tu lo wa fatu le va kur fa kai. E fa fe ala nga kango ko authorized by pe fa pe o ia la e. Le masalomia. Ele makes ele fa mata ele tala fe au ngai lo la inga le fa lilo mai ia. Ele o pevol melana tala noa na tau momo. O le principle le o le equity, and equity, it's a very old principle. If you come to equity, mangkua equity le whanga ume fo le si upu le o le equal, kukusa uma. Ava pe o le ke sau le equity e seek justice. Come with clean hands. Lena. Awangi e sau au lai palpala fo iori. Lai valo ia lo ngoa. Yeah. Ia ke a ula. A wha pe o le ingi wha kala. Po o ai lava whaia kala o le a kangi e loingoa. A e wha alongo aku o lai masalomia e sao. Remove yourself. E le kakaunga e a whiangi investigations. You should be another person e kakaunga whaisau statement. Ila uia va ia ku le maka upo le ale fionga fo yali o male malkulanga fo makanga bengo le samo o le fa mai kongu wale le wa kula i mai fa fika uli ya fiki and ngo fa longo longo le ele fa kalngonga mai ngole o ming ska le o fikir ka mingai le mafu anga nga lainga ka mafai ia le fainga malo fikire ka mingai le fo fa pui ele kom singo le fikire ngai mo male fionga pal mi fikire ngai mo o mako ile ai se trust le kungo ia ila ko wianga o mirkula fongo o ko inga mela ngi fa pe ku manko foi pe ngo ka o mo o ko finga la yer kemi we all caretakers o a lava vala nga vala ile ia ka ko we're not angels ele o le ku maungi this is not heaven amen ele kemi e o mai le li vala nga ia ka ko e testai o fe o ye lo ka ko fa maungi pe ka ke fa maungi la ilu mokanga ala e sila fia le ila ka ke koma fai e fai me se ia achieve vai ka ko foi personal agenda ia ava pesa ole mikir ko inga ngo fe ku ngo inga me ngai o e sa ole leilo so no o le matua mali ole nei mata upu ole la ila le mala ukala mali lang to valu minute fa mai ta po kala mi ole la ila ukala mali le ka fia o ai la e unga fai unga leanga ke ia yaua ko esu lenga ko mori ai wa ile vai ngana lu alu le le tausanga na tuana ia i paia inga sorry lo ko sango ngai ku pa ile taimi a vea ma
komesina ia fu ava dili Yeah. lenga yere kai minga rua ua fuile ro moria ru ese mai male wala ngai tala fa loto I fale la towia nga pinga koe arrest ai ko kong ai nga koe fai kanga kai second ranking mai ora ofisiri la ora ai o fela le contact ngai sa wele meranga Fa le investigations ka. le na tonu wale fetwela tal oila le most powerful lono winga ola yairi ko ai ola ka oko mai kura fong. There's no one above the law. Yes. E sa ole leia se ko evakua I kuala o famakalanga le ongole melenga e ka ua sa le mafu anganga lainga mafu faule le afionga yali o e faili suenga me mo mua ngo fa longo I la o malosi. It's public safety, and Samoa can't afford to have another assassination jile kungu. Afa pengi la fa longoi kusapele o se inspector kusapele o se komasinga. Ai fa longoi se olo o ka wa le ko file o leo. Your card should be up because a ongi nga fa investigations ai o ku nga ka ingi so. E langa mo mai mea nga e fa longoi. Ole ala me nga fa. So e maliela ya kia upe au fa longo fo in mafu anga nga fa ile nga lainga mafu fauli o ka nga fa investigations. Onga ia uia ava pe lo ke fa longo ngi kala ngi fanga. Inge New Zealand. Nga fa mai ku sa pole toi kan le na tonu Felele mai leo. Felele mai leo va pe because e ka kaunga be proactive rather than reactive. Ole mea tonu a whawhitai a lau sunga ele lo ia le wa e maua tonu wale vaenga le. Ele mata I tu le action na whai e lio. Nga makua vavea le respond. Leanga o le puipuinga o ingoa o kangaka ia le puipuingoa ia I. O le fesiri. Nga kangaka vale inga mua se mingi sky sa mua. Yes. Ele o se mea fou na. Yeah. Lea lau ato e rua tu le whawhatala lava lea e whaapea longa fōringa. Ko aku roa ile. Ai mana tua mai foi. Awa o le upo mongi au ke la ngonga anga le sa kia le suafa o le. Man tua o tala lau manu ia anga le sa kia le suafa o le. O le kome singa. Kulo. Who knows le lopo e haru sa o le general sa o le mea. Ai le anga e pe o le tala le whai atu ai se si o lai kau masalomia. Ia ele onge la au va maku ele onge su tangata su detective inspector ia sa mo o le angoa ia o e mafai ona la to fai nga luenga a le mela le nga fa mali e tu o le vaenga le nga uma fai le su enga ma me uma lava o nga call up lola ia le mingi ska o leo o le komesinga o leo o le sunga ia li ma le mingi ska o fako anga which is o ia kongu e onga maka upure lenga fa fe nga vaku longa ola le langa sa ngoli o nga mai fai le leile la ko felo inga present lo ia I malanga investigation o mau o mea uma o mori mau o evidence o uma me sila ia mingi ska o leo fa mai na matua fa fetaia li ia fa pe mal sa ngwa mingi ska kom singa fai le mele assign le vaenga vaku mali o kurupu le vaenga le la allocate se kurupu sa o ala kuki ia olo le la sa no mai li o na la o mar komisina o ka apele la ko mafukanga le olo I kai le official leo ko ia ku ko fai le la kala mar komisinga ko fa fekai ia ku komisinga ia promoter ya mga inga io fa mai lo ma wasa va ia le pou kua e po fale ali e po fere mesa ia fa mai lo o le e sau ma e join no mo e e ko kongo le special team le la ngafa mar su enga le mele le assassination ia ma ai sa wa me umanga ngava fa ma vai lo aru lo mari 1 week later ai ko vili ku kom singa le fa mai li o le la o ia la wa aka bo fia lo la ai vili ko South Office ai fa yak ole amoria o ira su enga lenga fa On what grounds? Have no idea. If sili o tia li o pe ai sia ole ha folim o ai o ngale o I fa mai o le mafu anga o le ground o le
o le authorizing o le ai vesili atu po ai e fa mai le saunoaga alio o le kala le komisinga o le faakoguga ma le mingiska le la e kupu ai lo le mea lea o le mea lana le te faatue fili le mafaufau o le mea foʻi le alega ufai aku faamaka la e le ongo lead back le suesuega lea e le ongo afeki la kangaka ia ngala ko lenga felo ai mo le winga la utala e le ono la vevea afia fo ila ile le siaki le lei or code of conduct ile le mala malama le lei ile police act wasa ka kaunga fa pe le makanga le sare ka kaunga fa ia mele Kwa i whaasa pasui so lole. E ka ke tiu e kau whaapasenga po oka i le lalulangi o ka ngaka e. O te mo mene winga la te tal. Amalili e i, o i o, a e kasirwa yaso ko e sui. A e whameo ka ngaka i nga malili e i le nga whakongua la ko. E se ser mele ufai. O le amolia lo. Like, o le upule o le moria. If it's employment matters, e le ka kaunga molia wa apea o lai charge lea. It should be internal matters. Misconduct. E le ka kau fo inga sau i whafo meangi. That's a good point. O le privacy o le kangaka le affect. That's a good point. Every employer, you have a legal obligations to protect the privacy of every employees. Oh, wow. Kusa pe wha apea mai langavili aku loke mai. Ai o ka oi kangaka o lai mai. Vai loa mai. That's whatever violating our legal obligations. A wha apea ngi la loka angufi file investigations e wha sala lau so le lalang. O ai le who holds the legal obligations in protecting all the right to live, like for i kamari. Don't look at people as a person. Vai they are humans. Because o ka ngaka umangi le protecti lalo le articles iwa o le constitution na Samoa. Asiaka ka ke le wha mawalunga. A wha apea ngā kusi e ka mali i le constitutions. Ai le kele ngā olo pala ngi processes a makanga luenga ma i la kouwhe olo kai ka ial kele makanga luenga le anmalo. Kuso le isi se senga o le kou overlooking o le constitutions. Ma le kou le respecting o i la kouwhe inga whaua le whaavao Samoa. Wow. This is a very interesting insight le wa e au maia. It should be an internal thing. It should be. Which is that makes sense. E le ka kaunga le fafo. A wasa taula fa apea se me fo ile le fa pesa. E o lo so nga le nga fai. E maria la kulo la kongi lapis. Internally. Yes. E maria maia. Ko le vai le poule fa le ali. Lapis le mele ile ai lava ma se you know, ai le fa inga. You know langa sa it's an intern o me nga ruenga. Le o saula le findings ale komiki so esu ele nga fai. Ele i ai se misconduct. Nga ole unauthorized. Longo winga. That's very questionable, the unauthorized. Yes. Longo winga la. E personal le whainga o mea. Very personal. Very personal. Wow. Mai peanga ka. Se mai peanga pega ka ke sau whawha i le peno le. Na. Whaaftai lau sunga le lo ia. Ole vaenga muli au te mana o e tate tawalunga i loa. Ole vaenga lea, ole a whalau tele lea soa taiao. Enga o singa vaenga e ke sau ngoinga. Il siksengi. Ono nei tō minuti ai e te toi. Ole fo i tate whalongolongo e pisa ka ngaka. Whamai se o e sa vali. O whakaupaki. Ole ale au ngole mele ole o o kere lo por savali por la alfa le parade por le protest por la lava ka ngi me ai ole ale fo me ole a se ta u ole me ole o savali mai le mele ka ke sa ungi ku ai ka ko submission se fai leak from a legal point of view Afa pe ole savali solo te ele up fa Britania protest afa pe la if they very strategic Oile protester. Oile sa vavali aku I ofa akali mai o. Someone need to respond ia ka ko pe ka ko ke e aku yo. Ole ofa akau furi makiki. Ia ole ola o challenge foi le ko po kalambe.
Invite le Attorney General New Zealand. Mana ia. Invite le Minister of Foreign Affairs la fionga ya Western Peters. Yeah. Invite ma David Seymour. O mai I ka ko fea. Because o le fesili kung walo ko fia fesili ai. Asianga fa word ka siva valu. Asianga lain ko fa word ko la fonga ka siva valu. Wow. O le kali. Le anga ile ikaukala I le Constitution na Samoa. Ele ikaukala I fo ile kula fonga ka siva fiku. Ele ikaukala I fo ile kula fonga ka siva fa valu. So therefore, it's unconstitutional ka siva valu. It's unlawful. You find a way it discriminates Samoa, even though o leanga agreeing New Zealand with all the United Nations, we are going to uphold le eliminating o kula fongo e akangia mai ai le discriminations ele ka siva fikulua. Because I mafau fawingi anga fa apea nga kalangoa ile constitution na Samoa ka siva ngo lua le ave e sengo le ka ko aya o ka ko British subjects. And this is my starting point as a lawyer, my starting point of argument. O le ka siva fa valu. Anga fa apea la nga fai mai le ka siva fa valu o le ko yese ka ko aya e ka o ka ko British subjects. Because ole this is ele upu fa apea ka ngia, this is our relations ele siksengi ang New Zealand. New Zealand is not e ka kaunga ka kango fi separate New Zealand from Aotearoa. Ele vayan Maoli, our country is Aotearoa. It's our land. Yes. New Zealand is a thing from the ground. The ground lela ala kuisa mole ya o topa. And we still under the ground. If we look at it from political positions, we will never win. Because New Zealand we will never win. But we have to skim the issue from a legal point of view. The politicians I Wellington o la ko I faua ku la fongo. E iai se ka mai kai Pasifika sa kalangoa I si sa malo le sita chara tu. Leanga ko fa inga. We had a alumni meeting ila so coffee last week. Ngo officially le she was shocked. Elo ia fo ia le ka mai kai ku ka lenga oveku the only reason why New Zealand make 1982 Samoan Citizens Act because they couldn't find a reference from the past. Samoa. So therefore, this 1982 Act is unlawful. Wow. Avela falkula fongo. That's all we need. Wasai saili mo New Zealand. Kako avenga fa polkiki protest. E kau ke fiwa drum. Lai mo le ya Judith Collins. You know, ya bayang ye fa ale fionga ya Judith Collins onga ifo ilonga piko Samoa. But oloki kalangoa o nga ia le Attorney General, nga ia fo le lawyer. Western Peters, they need to come here and we will start deliberating ma whakalangoa. O fea kongoan me eko positions. Otherwise, you will see some young Samoan lawyers take this issue to the international arena. If a silly ile United Nations Human Rights Commissioner, afa apea o agreements nge lenga agreeing New Zealand, why does the 1982 Samoan Act, Citizens Act, becomes a law in New Zealand? Why? Leka kia le whaavai o Samoa, ele I kaukala I whaavai. O le mea fo ila e ka kaunga kako mawhau o kaimingei, e ka kaunga kako maka I ku. Ele maa lo Samoa, awar suia whaavai. Whaamole mole awar suia whaavai. Ole au wala sa ka kaunga whai ingi usila kaimingo mawhau o ka siva valua. Ave whai se pele pesike. Because ole whai unga lenga whai ka siva valulua. Ngā awhia I fundamental human rights akanga ka Samoa. Your right or your freedom to choose. Mali. Anga whaapea nge whai se pele pesike po se referendum. I guarantee e le kai manga o kanga ka Samoa ave se lako right as British subjects. Because o inga lenga kako anga baai ave kako ma peo le sa ungo ele Privy Council. Mali. A whapea fo ila manga o New Zealand confirm le ka siva valua. A mai la se referendum fesili sa o ya Samoa. Awangi a fia I fua ngisi a kungu o Pasifika. Fesili la ya Samoa and I guarantee le lope ngar ko akasiar kanga ka whapea mai na. Kanga ka Samoa o le whapea mai. Koe whaafo I mai la pea whapea o se mea whaakula fongo. Inga le mako ai saulokonga I
whakangaka perkangia. Kele o isi vaenga ka kaunga ka ko malama e mawhainga leverage ai i le position na Samoa. But I hope o lai whafonga mai le whakongo le ko There you go, Fuimono. invite We need Judith Collin. We David need Seymour. David Seymour and Winston Peters. Winston Peter. Let's get those email out and we'll form a panel. Ole atatou whatala noa le vaenga lea. Eoi, le ua watu ai le luia le fionga le sunga le liloia. Ia, ma le tōtelo tātou le mai mua mai o le link le nau a watu ilu mo le tātou screen. Ma le tua mai foi. E whainga kanga e maua le link pe a whape o nei te mata e whaongalau TV. Wai isi kanga ka whamai, se link ali asiata. E te maua le link pe a whaio e whaongaina mai lau telefoni e te mata ai. Nā lai luma le tātou link anga kirikia. Make your submissions. Ole a yei whaalau te lenga, le aso a tai au. Le ole a whio mai le komiti. Ia la tau te whaalau I loa le whainga la o le submissions. Ai, ole a tā pena le vaenga lea. E tau te sirisila ia le kome mau. Ia na tau, ai me fo ile le tātou lau wano fo ia. Ia a wala le vaenga tau whaafitai lau sunga le lilo ia. Ole whaafitai ma le anganga maualunga. Ole mawhai ona e susu mai e toe whaatiro ma toe whaatepa le atunu. E whaalau kele. E mama me ye loto mama e sa o fo I mea ye malama. Ia e pe ia fo or sui fuanga ngai. Ia e fiwara ki mo pa ule sami. A firi yar kaka. Ai e le te tau fo ona tātou tutu pe tātou te whaavai. I le o le fia mana o e malama. Ai a sila fo ia. Ia ole matua ta o toa I lango tonu du whaamani no ngare sunga le lilo ia. Ia, sauni, e ise ngumere ko kele nga ka taranoa. Ia, o nisi a fisiri mai, o le ase no mera mawhaina. Ia, lau fisiri a kuia, e mawhai anga vili, a kusa si lau sunga se au onga. Se o fisili lo ko lua. E te maua I runga ia te au, e te vidi mai a kia. Whakua e oine ia sauni. Se o fisili lo ko lua. O ke le manga o e vili so aku a pe o inga kalango ai. O inga kalango ai. E te sau mua e runga tau te ia e. Whiu tāku e oi. E ala ngā kongo, au kei lo le ia lo vili sa o tūlanga tau liko issue. Ia ma tūlanga tau personal issue. Waka le lava ngi me o le masalo salo. Ia makala va pe, ia ngo vai lo ko lua la kalango mai. Au te, langa man kofi o taulo ia, wewe lai lau ka mau asiata tina. Vai. O le mō lai maua ai I oe. O le ingikia, o le sainga I oe. So o se tu ai ngā tangatanu. E fono lava male sungai le lilo ia. A talo fatu ai le whamai, ina ia le porokalame. Fa talo fatu lava I se uso, se uole. Le tō wharma tō whaiva ia tono wena su alo peti. Ia, ma le whale lua o le tau ainga, ma lo le whaatua tua. Ia, ma ila tau ma le au te whunga ranga tai leo le uso foi. Ia, tono wena ma reko. Ia, ma le whale tua, Stella. Ia, ma le ainga sasu le au tono wena, li ai whaiva. O tau ma se le au suruape. Whaaftai atu o tau whaiva alo fia au. Paranga e ka umama. E ka la upe amare la e o le sunga. E ka le la e o le sunga. E o roro ka mahalo e koa. Ia, tau rungar ma prokalame. E se vaenga te ua. Whaaftai tele lava siata whaaftai fo isa mo le ase upu a sala. Ia, lafo whunga wa. Ai, toi wheloa I atili. I se aso I luma pe a tusai malfingalo la fionga ia siaka. Tele tatou isu. E tele tatou isu. Ole a whaatala noina I toe fio mai fo I le vai aso fo. Ma wale tatou no. Mole nei vanga ole fia fifa te tele. O omi lo le share. Please. Whaafitai umai la tou a matona tango share prokalame. Pa wanga ola unga ruenga I fai. Tap no le share. A fai e tele I like. Tango no e like le ka ko page. Alulunga le YouTube channel. Mole please subscribe there. Share le tatou. A ole na fo I vaenga. Pauanga ole feiva le te aska kuia ki oe. Iyo, tele o aska kula vai ke alofa mai mingi mai McDonald's o mani tūlanga wapena. All I'm asking is for you to please share or like or subscribe. Whafisilia kua e eise charity ale arkou tautai ia. Ia, mangole we fisiri sa o mai rungole. Ia anai tali mai le sunga le lilo ia. Ia, ele tūlanga, which is something good to consider. Yeah.
ia ele anga iluma ia ai whaafteite le lava. O le fiafi mai whaatofa atu ma le sunga le lilo ia. Whaasoifua ia tato whiloa i le aso atai. E fia le Pacific Easy whaelo atu lana whabitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase pun whaelo tupe tai lua se lau talau sau nia mo ana paanga. E lua se pun whaelonga mo Samoa, lua se pun whaelonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu i aso wharedo vai aso de tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo i le whabitoa e nao le lima tala tongi pia e whaonga i le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer ti posi mai lau tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni la whaino tupe whamamoli ai ngā whapitoa. Awari ngalo si lia ma le fitu se fulu a tātou la lau whaasopoli ai New Zealand o lo awano fo i a tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma Mangele. Mo nisha whamtalanga bala au le telefoni o Valuselau o tasiono no pea siasi i le apia fōringa Pacific Easy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. Mo le whaonga Our Pacific family in Samoa faced a devastating measles epidemic. It was a stark reminder of the importance of immunization. Our Pacific community is strong, but measles can strike anyone. Immunization is our shield against this deadly disease. Let's learn from Samoa's experience. Let's protect our families, our children, and our elders. Let's show Aotearoa the strength of our Pacific community. Immunize today, protect tomorrow. Let's stand together and protect our future.